obomachi dompa enne wie ya enya asem ketua na me sorry na Aunty Bea ene na pamfo atoa so me a me somo kase mu eye me ekuya ofosu hima boate madam nyina se awie yi ama mumo anitia ojeme adehye me sorry na Aunty Bea ene na pamfo ede mu atoa so wo Akoma mu nsem dwumadie no eso yakra mo Akoma FM 87.9 Kumasi. Greek enzima Western region enzima nana na mbisa enzima na wosi ana oni so Kumasi enzima wa ha mate ntina ma me bisa wo se be ye tie fo nso be hu baby poten a ofri ba Western enzima e na wato am wa heri eni asem no so pa yo bo me Janet we hu enzima yo enzima poten hefa pa chenyina se enyina se okay yo bo me nkomai pa sho na me ko school na medical ya wo ba ko dada ena me ko hia library fe ni jo nti me hia no ka kire me so pe me ena me ka jense medical wo ba ko dada nti me mpe na o se o onya me rofo be wale nti me ne ko fi nko hu me mama tampa so me ne ko hu me mama na me ka chane se me pesa me ya rofo nti am do aba fi me pesa me mama ne papa mo hu se nimpa am ne wo ho ni nti anche be 2 months na me be yale ama onu abeka cha me maame se menye na maame se wa mama akọ hospital ba omo hu se menye no onu ka so ni dedi oni na maame se okay enne ye nhwe ninsen a e ya sem papa nti oka so be hwe me yare ni mu afi me kọ hospital me friend na onfi nti me maame nim de me chime chinchin yesa wa mfi na maame to na nti omo ka se fibroid ntom be me operation nti ye kwa na doctor na ka kire me se dabi sane ade na ye na ye sunsum ade nti ye nkọpa obi a oye sunsum ayi ansama be operation na ye kwa nti ampa so ma me ne hwe me te be ka 1 month na ma me ka se no kwa se fibroid ne wo ho by ninsen so ye den e wo ho nti on ma me na me den ruso na me ye week bi a edro no 100 cedis week bi a 100 cedis nti me ye drone sa ampa so nya me ado da me wo fibroid na me wo akola ne ka oh fibroid ye den na wo fibroid em te said you be a waka no sa wo chime na fibroid ni pie bai to aso nti na akola no na wa kiti na ne body na it say panyi body nti me ma me friend no catch or friend blan catch ren and no say ono de onim say sa de we oh by notness no yedi kan ka se wo di kan di bidi obi minim ne ntia odi kan di bidi odi mo no so the same thing na ade na ekoye nti ono de no see onim say na ho nti minya week no me wo Friday Tuesday no send me 100 cedi the following week Tuesday no send me enwa no 6 months nti minya 3 months na oba ho to oba ho no de nkola welcome the echuchumi 2 ena powder ba kunku ba ko o se enkra den ya welcome eno na ye de ne ya meden money 2 o se afa de meden money pacho me wo dant me nima dokro je se o ka ne ye atare na ne sa tintin ne ne nan aha de aya me de sha me ba kua ne bi no aha afa na wa ma me hu na ka ne sai o ma ewra me da ase aha me na me sha me ba ne bi so no dey kan no dey powder ba ku ku ba ku ena pampers na na ma de shim 48 no ba na mama brown or pampers patch soft care okay ena dey kan nti oba na so okọ 2 weeks to be ba no abeto akola ni di 2 weeks ni ye hwe na wa o frɛ ne kra wo mfi nti me 6 months wo ho na me ba fi nti da ko na me ka cha me ma me se me kɔ akola ne papa na ma me si ma me poso so ma me nkɔ na me se odi ama me nkompese akola no ko hu ne papa keke nti me de ne koye no wa adwuma me na me flɛ no nti me flɛ no ba nti ne egina adwuma na me de akola no man so nje akola no na wonfa na me hwɛ se me yet de ebe ka na akwa no beka se me nji ska but me ye no wamfi mi na wa adwuma me ho no pa twan e wota kwa nti me kɔ na bla bi ono so no so be ye ne ka we no ye adwuma akwa DVL
na bla no frame ode me to ode ne tena ne kan na me fa akola ne kan nti ye kwa no frame ye kwan so se ye ngina ho no oba ti oba na one bra no frame ma minim asema omo kan e de na ma me ka se me fa akola ne mbele fi na me si you na me ji akola na ye kwa no de 80 cedis e de kan ho eno ada na okoye sa wo na adwuma mu patwan e na o ma 80 cedis okay eno anu no inti ye ba akola ne 9 months ena maame bi wo ye krom wonim nimpa na me call maame ne wona maame ne ka kire me say obetre me blan e kire akwan maama akwana ne maame de ye good me de asem e kotu na nima maame na be so asem ne wa hwa akwa na me see you tampa so me kwae no obi a me ko see ne so okwan ne ho ye blan ne wo fa na me ko see ne nti ma ankasa akwa na o se maame enkasa akwa na edru ne minim efi a ufim so ukwana se enye hodi a ansana wabo wamani ti ampa so papa ne di midi na enim ne yekwa ya ampa so na yefi no se ma me sa me ka kire se mini na se oba ne se be man oba no oba na be man oba okay ene yekwenti yekwa ne maame so de maame nkasa efie na ma aba nti ono abehwe no aye bibia na me si yo mate nti me kwa de chi na oba ye friend ma ne ba obedi 3 days okono wa ma mister 30 cedis o mam 100 cedis am fanya aduan man de ka 30 cedis ni eno ani score de mam o na owo ye na won hwe 9 months na wakwarehwe ne busua fie no oba no sign 100 cedis se gina fa ye aduan man na so je na odi ye aduan ene ka se o de 70 cedis o de 70 cedis o de ye de aduan o ma ye ka banku ena de ena me di bi yes banku ne de nkruma na dabi fanti patcha ene ka 30 cedis patcha eno ani score de mam nti me hona ma me frɛ me sɛ me mla fi na dada no me nkɔ hɔ na me didi nti me mla na paso me kɔe nti me kɔe na me se daabi me ma ne mfa ne hu ndi sa na me de ne kɔ social welfare nti nkɔfo no frɛ no ɔba ne ɔmo hyɛ ma ne sɛ month bi ɔma yɛ 2.5 ba ɔmo ka kyerɛ ne sɛ akola ne yɛ ntu ne din nti yɛ ntumi nka ho ade sɛ yɛto akola ne di ansa yɛtumi aka ho asɛ nti ɔmo hyɛ date ma me wɔ fa ne me papa ne yɛ kɔe date ni so ye kwa no di sa 2.5 ma no mo she date ma ne say o meto akola ni o se ye fie ho de o ma na adwuma mu ho de social welfare ba beto akola ni din ho o mo ma ni date nti madam na no ho no o se o ko leave 3 months no ma nti o ba no frɛ say yemla nti me kwa no se bran na samodi nti me mfa ne nkokot nti o kan no de letter na mama me de ne kwa ba man kan kya me mama nti tam ne so ye na ye be ko no na maame ka se daabi mintumi ni sikani ntwe ma so nti yenjai asem na chidi na mi jai asem echiredi ofle na an wo de me akokot mu wa me lawyer nti en family on ka asem papa bia na me de akola no ko school se wo de o ma me din na me mfa ma akola me mfa no ko school o de din ni sende me so de akola ne to ne sister o de akra to aso o de ne to ne sister ntimi ye nam ka just na wodi niaba wo mfa bibia nka wo bi wamfi 2021 mu asem na meka no na edi ma ntibe 2 months na meka che ne se wo mintumi mkasa TV station ni diwa wo me do bekọ baby say na o say fa me ko de me kwa asem so ye frɛ me a me so me cheche ma na me see you mate o say me di na na me an se wo ye de ye a ka me ndi watem madam kasa ni njem so hu no ka kire me so on na yire no ni na agyan ma obi abewale ne kwa sa oboa o wa yile num tu ma de bi kra me friend man yile ni di matem e wo phones me kan o se da bi na yile ni de ontumi nye sa de no okay nti me de ne call court ni ntine ma me no na no me ye fine pa ba sa asem we nti af me friend kra na obi amfi na me gya ekire di ma friend bi ti be 2 months ni na me friend no na o send me 30 cedis 3 days time o send me 50 cedis Monday ya me ba here and o dey 100 cedis so nti from 2021 na be pem sabri okay kambo mwa skasen na u feel say papa ya ye kana simodi pa na ni 1.8 no nti okay kan score dia ma nyina boma e pa oh there be ebe bro dabi wo se wo ye na ode sa atade ne bro no ama uska dabi okon wa ma miska say cedis no de mam no so okwa obesani miska sa say 6 cedis say cedis no na obi asiesie banche wo ho na o se banche ne ye ne fenti memfa iska ne ntoma no
okwa obe send me ska okase ye koyi ska ba ye kwa na nimpa ne no send obe send ye gu me phone so eno anu 60 days no cross sign for kwan bi so ji na wo ya wo da be Saturday memenda ma me frɛ wa ma enti eno de etwam no 60 days right enti wo hwehwɛ de kira kwan na wo hu ni krom no na wo kɔɔ no ena o ma 100 cedis ka cha on kra ma me na de ma o ma me na de ma no se fa ye aduane ma be ma no woni ene ka ene de oba no anu but me free ho aba na o ma me no ma me aha tobo me bisa question na wo ya no ono ba ene o ma 100 cedis ene o se fa ye aduane ena ye bankuni fante wo to na mbe okay ache na adi mo money kakra trum ana ka bi yen dinti mundi mo okay all right now o ye aduane fante fine ene ka 30 Ghana cedis nti all free ho na asan yakotakwa no wa mouse ka se gene fafa ka bra okay nti eno ye 30 cedis after no e kwan ba so bi no ohun wa osan mouse ka ene oba ye ho no nso 2021 December no oba ye ho no so ma me 100 cedis okay ena da ben bi no osan year 2022 ma be si ne o ma mi schedule na so say na say ya ma 30 cedis enrich bi e na e 2 months year we ma say ni e total money a odi amount for the 4 years ena onu so ma say 30 cedis ena osan ma 50 cedis okay ena Monday so dey 100 cedis or dey 100 cedis abeka ti we ni cry 200 meboa ena we say you 60 ena we say 50 nti 310 okay na dia me mat na ye adwuma pa enti fiti sa one ne wo ye ebe pem enne a oti manim ha ne me kase eska papa panyi jo ne hini di ni de ye mbo no for now odi amount e ye 310 Ghana cedis any day biom o se oba no de entade mi me de na mani 2 ena pampers ba ko wiper ba ko nku ba ko na powder ba ko eno kika bo me besi be ese enko ba bia ena odi ma eno ano okay ti me yesha enkomo na se ya na yensan ensta embraha na wo su ko school na wo gina sen na me wo fan na me wo form 2 am de be ko final SHS da be vocational school na wo su ade na me yeke aduane catering okay nti ohun no onam he mu hia kwan be na mu fa so am hia because na mo ye bi wo ye krom wo nti he na mama meeting na wa mama meeting nti oba ye no utu ne ye fine pants na hye utu ne ye nti ohun na ohun se eduma na minim ni dada uni no kwan be so na ne o ma me kira de wo ye krom na ache na misha teacher ba pacha okay na papa ye kana se mu ne ni afika kra obenya be se be 45 go na also was say 28 what the 28 pacha now compare 45 that time now no trim plan now say 24 okay enti uhun no uhun we ye na se no ye na se no uhun no se ope ana mu didi nkomo kakra kwa echi pacha mu di nkomo kwa echi be sen Aunty Bea sa na o se mpena na o se ope wo okay that time now ni so ye di adwuma no ye adwuma wata kwa DVL ho anoda ho sese ye da bi sisi ado wo boas me nyima adwuma na nyima adwuma wo ye nti wo hu no ni so ye wata kwa DVL no afa no ho nti wo so hu na won se wonya nice gentleman ana meboa obi apede ye ende me blame da enti ono ye no say na ni jo ho pese wo ware o enti fa ne kofie ana ono du be kofie me na me de ne ko ono ne ka se fa ne kofie ana ono ne ka se me okay e no say onye basa ma wo ba ko enti me mpese me ye basa na time na wo ye na ko school na wo ye na me ko SS na wo ye okay eye awontam de eye pa enti o ne kofie no e na okohu papa ana o maami e no ka de che o maami o ka chere me so person o ware me na maami se ono de onye ono no be ware me nti se me a me hwe na me pene dia aha me wie school ono hwe ma me on pesa me san me kwa akwanyim wa okay enti de ba akoma mu nsam dwumadie so e wo akoma 87.9 enne e ye dwada 16th of December ai wonye 16 December ena so yedi dwumadie yedi evremu mo a ye wo mo sa bronya bosumi mu nyina no ye wo happy birthday me maka me say sa December bosumi mu die me di birthday na kopem say
nyame ya adoma 1st January 2025 na birthday na kwa wieye enti wa ya wo from 1st December to 31st December na nyina your birthday na na ye wo wedu die wi aka me ho na ye nyina ye di your birthday no enkopem se ewrade na dom odi ye bewura bosome ene afefoforo ni mu yesan emoma ha biem de ba akoma mu nsam dwumedie so na ne two girls brigade no omudi konkonsa bi me pese me hwe o so me amini masam a omo kame fi omo kra baby a wo hwe ye fi bia no ye damase se ma hwe yen ya na maboa yen aba bedru sa empempensu yi mo amutie yen so mo koso a na entu e dia mu ye ntie ye eti dia mu ye ntie ye status we na Bible kan ye na o say ye do call eyi we o fami awie kra wanyeme kra status wanyeme ai wanyeme chase menti ase dia status ye wo ha say no wanyeme kra we enye we ni kani wafa pacho kwini ma me wai status okay enti ya mama kwa ban komo na ya na bi ye de wo dem ha say na pese mo so mo hu de ekoso e wo dem ha no mo say eye akoma mu nsem na enenso ye de ebro akaka kra bi na ye baba be di bronya no maka me se afe na to ye nko ade se ne ati bia no me se mi pekako na supaku se kako ni supaku na betimi ye di bronya no kra di na wonto enka se we nya akokọ anwe we nya pork anwe we nya fish anwe nti we de wo ho ketwese na betimi di bronya no na wade awrade ase no di wai ai ye nyina nsatea ni nyina anye pe ebi mbakọ ha ebi mbakọ Lancaster ebi mbakọ Golden Bee ebi ko rat tripper wo shawo dem ho na wo bo wonwom na wo sa wo subronya no we dubi after o wi aye ntro Lancaster mbọ ne mama so ana ye betwa abọ ne mama so era ye betwa abọ ne mama so akwa bi se mfa ho kire cancer hu nti enti be de na ya ho kire na mde cancer hu no ko wani bra ska ho hono ma beko ska ho aba na se ska ni hono na se afina to a enti wuni ana sa na pese me kire wo sha wo dem bonnwom no ne de wakọ Lancaster de wakọ akwa safari ni the lights na ba no ne enti me nye peda entam se na me se satia ni nyina nye pe no e o musa ayifuchini ebi di bia di mom edidi so no ebi di e de chin enti se ono wonya akwa safari ska nko no na afina to no wonye den wadi ne sa atra ba ma na nya comparison ayeka aju aboa me onye den oh Aunty Bea me die se onya nkeye ba wonya bi ni so nche se onkobokro no ana won hye dem na wonsu o de tell me Aunty no le rock to away wonye on de se ono ne o speedy speedometer le dem trust wa be Aunty Bea se to na onyare bibia anyewo a aso nsuo kro na de besi jaso ama na huri ama ntutuo no ebe ko ohini mama ye hu se wo no bibia bibia ye bi na honto ye bi na honto onye de ya no abo en na chele ben na obi hu se wo no bibi onti eda sa Aunty Bea because obi de bae no ebi ne ye kom ho ye oda prison ya gine fa ho de afri ni nsem obi eye hospital obi so oje no ba bia enje Aunty Bea me de sa de chimia me de afe sa so na afe to me a etese mfi apem e de mame nti se nyan dupe na me wo me dem na sa anwa mo kra na me meno a meno na metwi meko ata pampamu obi betwi meko fresh obi betwi meko dwane ni nyina ye meko de nya se hyehye taste ni different anya hye feeling ni different anya hye akwa safari no hu eyi no lake ni se no sa na ukuzi so no kofo bi dia ko hoda pa Aunty Bea nyina ye nya sanka ye pe ba esanse nya de rape e na me penti no na yemfa bentoa enum tea no eno na motivation na mode ma ye no se benka rape me panka ye nyina nke de bentoa num tea esanse rade ne nsanom na me de paano no bomu no de nya se beko woyem Aunty Bea afini nya sonko ade a ato me no mienu de ato yen o motivation na me fe rade ne de me mfa eteni anom ne adofo semo rade ne de akora na e kan na wo so ye ade obeye no e do so kra na me so ye bia me so ma ye bi o ye nyina ya ye da flash ama na ko that's all sa neti enti ene motivation na dia ma rade ne de me mfa nyambo echi no ne de be ba wae no speedometer rade ne me mfa be say ye chese ensa no ni nyina enye pe
sabre obi aye ne shopping Christmas shopping nyina wie also tie na msumetie kra me nim de me a Christmas no kra me ye but me nim say afina to ye nko ane de ne ye wonkwa ne ye wahoden na obi anje ye fa hodi afiri ye nsem no de wahoden be so na obetimi ato na wedi no to na di enfa ho ento obi na se ono so kanija wodem a kire wo a de bia sa ya me kam se ye twi face powder na ye betnat na soro ha no ma aya na ye mo se ye ni how ye wie ne pepa ye face powder na be hwe ye ni ase ni su a e ho na mbe wo se ye nyina obi a wo ha hwe se president elect kra ne ha no kra China na do dan kwakufu ado president what you say you get it it's no motivate yourself irrespective of the condition you find yourself na ejiradi say afi wentimi endi no sene a wosi pe na irade de ne nkwachew na yire hu ye adwuma na odie ne no kramu a afefoforo no irade be ma wo so etimi akwa safari sene a mimi nya akwa safari akameko no so mentimi nkonti no mehye me dem ho a na medibro nya ne ye budget ne bre me menye budget ne bro obe sponsor bi ama me na wa na odin bo dem me say ye budget ne sa yo Akoma mu nsam aha say ya na ye no Akoma mu nsam e na ye de airbrawn midin at the beaches you gabra mini nuanom emma no e wa ha first one no your friend say your frozen na you only me there be mini mudi pacha your frozen nipa nya kra kamete ya pacha your frozen why you fear off why dey na boat team no kra na wi am ya kofi why you fear papa Aunty Bea say tietia wa na mo so there be ye tietia wa na mo so ye di we chinga kanka be ne dey pacha your frozen era dey ekuya ofosu hima aboat that's right ena Ajwa Denia Peggy Ajwa Peggy and girls brigade yaji akonya ye ba emema no so ebo ye chidom ene enkomo ewo ho aban the project bi aba ebo ye nyina o no ade na ese ko che toilet no tuntum kakra na fitaa no akofam ho ana fitaa no na tuntum tare ho aban ebo ye no ubenya frakadamfo bi so asa project na no o mbedidi wom obi amane ni ana ho ye dia wonani ye bebo ho nkomo ye wia na wo so sua de e de film na ansa na no yaka mrani nie na watwi de e prison sachede na chese ne nyame amadwada ato yen ya se ye kobo wani acha na Tuesday yaba na Wednesday yaba na fe de ye rom ya wada 19th of December ene ye ka kire mo se 19th December ye beko prisons na yakoye adoye eno ye first prisons visit part 1 na ne na otwa ye besim no aye prison visit part 2 and the end part 1 part 2 we part 3 emba be bia da bi eba kra ye be reject ya bra papa na eti ase yete ya no eti nyame ya aduma ya wada ye ko central prisons na adofo de mo dia ba be dum ye no ye chem ne de 2 ako central prisons near the 1 ako menshia prisons na me yentie DSP dina danso yetie ni be wi a na ye hu ade kronta esi ye di 2 eko central prisons na ye de 1 ako menshia central prisons abre kra dem se de mo twombe 2000 yesi bro nye be ba na krono no ene enyama crime no na adoso pa ntesa na inmate no so adoso ntinyama na mo de abre yen ye be chemu mienu na dodo na ye de akọ central prisons na de aka no ye de akọ menhia se omiye 200 nti 200 no sa bread de migidi se bi kra de so ate ana ebia be kan kra kakra bi na ye de aka no so de akọ ho na DSP dina danso eye ready a ye betie ni no ye tie ni wi a na efiada na eba no mo amabe ye yadoye no ya bobọ mudin na ye ba se ya ye tie DSP emba do so pa in fact ye ni agi pa say madwen ye ho na nyambo December no 19th moba na ye pone de ye bie no kese se de bibia mo ba ye bie mamo no okay afi we nsu ye bia to ho na ye besre etiefo ahwefo organizations ene oma soma sin nyina se omonye mommoa na montimi emeye ye nso mmoa sebe mommoa na ebeba no ene betimi aso bibi mu ama emrantie no sebe ya kan 180 pesos entimi nye ti ye hwemanim adofo ye sremo
Mumbeye Akoma management for more. Almost Mumbeye Ghana Prison Service and as a Kumasi Central Prison and more. Edamasi brain, I so general commander and name, officers and name, any inmates and name, Edam management I say. So my dream, a man found called baby for now. Few way, dear. Yes, young what can man in your mouth here? A man hono, a day panaya omuhia, Miss Mabel Bosso, but Pesa Waka and Sana, Ubeja, Wakonanko, Mondiaca, many at the years, many a bear, many at the year to us. Mano, and Yama here, and no be no muhia. Okay, Banson Strayaka crab in the womb. And Yama said, a mighty sanitary pads, and panties, braziers, and other things. And no be come one. And Yamana and Memman here, and no be a man in Suhia. But also the sanitary pad, a that's a part. Oh, yada Papa DSP Dina Danso or your deputy public relations officer ewo Central Prisons Kumasi heya enoka eniama omuhiano na ye bone tofa kakre bon sade ne ye sha ase ne de na nka ye ni swade nyina ne say ye ko Central Prisons ye launch project ye start say ye kasa kakran na menshia for silala ye mamo nko honko a yes ye ho kire ye pa ye ne omunyina na wo Kumasi mfimfin ana ye ho kire ye nti Akoma FM mafa de pa na wosemo ba na mbeso ye nso yasne na ka wo hwe ye niama na ye nya ne pa de a na ka Central honko a na ye kwa anka mekura mejai hu dede ye ana era ne pegi meboa anka ye jai nka ye jai because before ba na ne ni so ade but de ye nya wodem ho no no pa senka ye Central honko a anka nyame aye yadom papa na still cry nyame aye yadom na emu mesa se ye chemu mienu ana miensa ne di mienu no mu a e de akọ Central no de be ka che be kakra bi ene de akọ manhia nti esremu a je se mo san be dom ye bi na watwi kakra bi ensa 10 cedis 20 cedis 100 cedis 5000 10000 na mo de ba na ye de kọ inro enam emo ene de keka ho nyina na mo de breyen na ye de kọ na enuanu bi afiada no ombe boa ye ye prisons achede no oh say dia ya na mama me nije eba ti aya na ye ni age pa ye kodwoma ye nyeska de ko mama nsha se mfem free ha na me famfro wafa coffee insia owo Italy ono so efiada no ode bomu ade e de fa Reverend Promise Oforiso se ofa embreye nti wafa coffee insia bebi awo bia no ye nim se Akoma FM de wutie ye ahmache a to ahmache nti afidie no unyi free ha ewo Italy bebi awo bia no nyame enhraw usika na ode ma Reverend Promise on fa meboa prisons achede no ye nsaka na di we mi hu wo ye momuade no so na ye mesre papa Emmanuel Boatin Ajemfra era wo ye hwan owo menshia prisons da no mo ba ha sei be kasa ye no ka ti me anope na yi ya obodi na say officer na nkasa twa sana de ato officer nyame nhra amen nyame nhra pa amen onso bia wo na koma so ade a wode ye bibi enti wokokwa mu mpaye wakoma so ade enti ye besra mo na wankasa wasa aye adoye ni bi no yes nyame wo nhra pa yes prison officers no o hwe security officers no mo no sebio omo ho emobo pa enso wanhwe sebio ono no omo tibiem na o sacrifice na obre inmate no ho no ono anso asend ye sika ne bi se yen fa toton niama ne bi na yen fa mbre wo mo nti Emmanuel frame senior ni senior ne me wo school nti frame senior enti junior Emmanuel Boate Ajemfra wo menhia prisons wo ye officer e wo honom ima nyame onhia pa na wo so waba beboa ye maami bi o se mi ye mo ni din nti ye frame Hajia na Hajia o sawaba o santon vegetables ewo Abinchi market but o se me muni din baba bibi o woni de me ameje permission se bibi o woni de ye de betudwa pegi ka bibi che Hajia maye Hajia onso ba me bisa so pese okọ Hajia na pese okọ Mecca no wo sere but okay bibi se bibi da na koma so na ono ane kanyansa na ode ne ntoboa ne ye de ede ba Hajia bebi a wo yi ska ne free bia Nyankopon onhye honom emama wo wakoma so ade a wo de to Nyankopon anim no wontie na onye ma wo na dani de nyina sa Akoma FM
se yesu echerewa na wababa beye yadom nyankopon omo no pa o se we ni na doye a waya ama ye to so 9 it means that ye appeal for funds bia obeboa ye na me gidi say o de banso a onya adansi emuhira entina anytime bia ye bia no obeboa nti hagea ye nim se wutie ye nyame onhia na onye okese na we so Kojo Asempa of Kojo Asempa Furniture Works baby obefe bia Kojo Asempa Furniture Works be bia wo ho Kojo wo so de fa wo fa bila kantanka so ene wato din abodin enti baby a wo so Kojo uyi scan free ye bia wo fa o se ye nka enche o se nyame onhia na onye okese ye da se papa anti bi mentwa no oye de nam tro na na frɛ no okay na one opportunity cry okay also offer mate mate Akoma FM de menemo a mate ampa so wa ye nyame wonhia no de bai ye da na sepa nyame onhia no na afei mayenko Jovi Travels for Jobs and Estate Agency o se ono no de no enye Jovi Travels for tour onkoto ho nkoje hwe wo ho ono ne de ne de eye Jovi Travel for Job utu kwan no na ukoye adwuma nti ono adu betu kwan na wase apa adwuma ama na bosome so a weyi kakra na ode abehwe fie ose da bi o sponsor ye programs bre wa Akoma FM ha nanso ose dwumadie na ye kwa akodi ne so na nipa nti ada no no a eba ha sei na ono so beche ye boamu ade se ye fan totonia on de sada na oba ye kwa na ye pon show na ye kodwum ti ne sika na ye de ka ye sika no ho ene ye de kototo eniama ne ebi nti Jovi nyame on shop aye ni se wutie ye na onye okese na fei die twato ya ye madam ye maame ona na ye station manager Madam Faustina Derry na okoye politics ntino edwuma we yin yi wanim sa okoye politics a na wa konchen na ya to edwuma no because ye nya politics wa ha na onya ni wanim de kala bi for ho de a na we sinchen ti Madam Faustina Derry na oye Akoma FM station manager na oye NDC parliamentary candidate e wa ba ye to na nrechi ye ogina ye e wa NDC ticket so e wo nhia ye so onya 14,000 of 11,000 o de ba 14,000 Madam Faustina wa ya de pa o ma konfo wo hyehye wo mo e wo nhia ye so oba wo ye campaign say kra de me hu bi da wa ya de Madam Faustina ono so ebre ye boamu ade na wasen ama ye emo say ye mfanka ye niama no ho na ye mfanko ewra ka bibi che Madam Faustina Aunty Faustina yankopon hia no na onye nadom ne party abadi ye bompa ya ma no se de all pressure position kura no open no ene papa mfama no okay se de be ya da bia ye kwa be kura de be ya nketuam okay ha what the track ni be sia no ma ne ye twe ne ma ne sa anti nyame nhira no nyame enhira yo ifi bia nyame enhira yo enti enuanom a mode mo niama musika achede e de abreye for prisons achede no ena yatutu mudin ne abodin no yeda mu nyina mase ne akacha mu se yawada edi yanimi ena yekọ Central Prisons eno ye prisons visit part 1 yawada ena edi kan a yekọ na bronya na awotwe mu no eye 24th no ye bronya dua no ye bekọ akosi e wo menhia prisons enti mu amode mu niama abreye nyina ne musika abreye no ye fa fidie kese so ne ye de aseda eni kabia e de amamo ye pemo gari beans ebro enku a omudi treat skin rashes any skin infections enra hodo nyina abreye bia ye beji insuo untimi mfa niama ne embre yen na de also pese uye ni sika nso a ye momo number no ene good screen no eso no na emom na utie ye e wo radio so de a eye 0530 507 849 0530 507 849 edi ebeba no eye Akoma FM o send scanner eye Akoma FM na sa number kro ya ebia na we broboto be miensa o si untimi mfa mbre yen uwo beans uwo gari uwo ntade empaboa bibi bia washing powder aniama no dɔɔso umrenti untimi fambre doko drinks untimi fambre na yen befa ofre sa ye number kroya na ye ba befa yakofa bi mu de dada nti ofre na nya ya de foforo kra bibia wo bia no ye ba befa nti ye da mu nyina mase se mokosoa eboa ye na nyame ya adoma ya wada 19th ye bedi kan akọ Central Prisons na 24th yakọ Menhia Prisons me se enkomo ewo ho aban e di project bi aba a eboa yen ema yetimi eye toilet facilities ni bi biogas ni bi ewo fie na senia ye kan ye no ade papa bia no enkofofa kwan so no mubu enkofofa frakadam
enti obi atwi obi edi wetwi na di dedededede ya be ma o abrante pa wo mo ne nyonko brante small boy yetwi na di ye be boss ankomo no enti ka che onua say ye wie election command center enti onua TV ye dem enti ko ka che omo so omo fan to ho obetimi ahwe wo Facebook no ahwe wo YouTube so Akoma 87.9 ewra e de ye kwaya boafo ho ye wie ya brante na wo mo obi atwi na di no o wa ha na yene na abonkomo ye batese ya ewra yenko yo Aunty Bea me da so papa ebusua yen hyase na yen peska kakra emfama Aunty Bea emfambo jumedie no eho bra power specialist herbal hospital say yen kan cho say ade bia wo wiase a ya to din say we ade no wo de bana kache wo ho do tatashe wo ho de beka no ama yade no afri ni pedua no so ma ni pedua no ase ate apo ebiem ne senti e ba na yade hepatitis a waje ho abaso body antifako 2022 Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners Association omo awoso na mo ye no Dr. Kosia Duaya a oda power specialist herbal hospital ano eno mo bo na baso se e ba na yade hepatitis a wo ya ade pa bi no wasa amamu abaso bo no wa jintifa wonsem ekoda no se we liver no na srade adore ho siatica yade assault wasnintini twon pagya na ye nyeye ujina fa ko anu wabu ahwe fakọ na doctor mfa na bibiduro kama no emfa nka odompe no sa to afa ho anasa ebuo okọ doctor Kosia Dua ya ho a obeka ama obeka siani ede ama okwampo ene osanso owo ho adura obetenete na enkrabata ni ye bebia ben wono no wakọ enkranfo bekwa benya pokwa ase ACP main road na takrade fonso akwa Anaji estate oni Anaji MA primary school no ena edi enhwani mu afei kuma se yenko feyi ase Lake Bosom Chokwa Antempon ne so oni Jasbo filling station ena hwe animo na onimu de na waben ewo anyalewa ahodo esemunti no watena se ede enupa bi aba amonten eye dia ya heba malamix malaria fever ena fe general body pains asie ebetu Hebaton heba mixture ne powder eno boa na bushi immune system no ede ama juika ju heba mixture wa be ma mesi anum bi na edi omensem cough care heba mixture wa wo bowa na asoso wo mfe wo bowa na wo mu etie wo bowa na tese ojon sho ho no aya no madupai na ensasa na wani nyina emfama wo ede aya heba tonic wani mu atu ntimi ne di edu anwumre na ntimi na aya pebinom enupai ewo misty heba mrom apidan heba mrom Fredimens ewo kewo na afa misty heba enso Kolina Keba wo Ashtown Dani Heba ewo Imrom Dr. Kosia Dua ya no ankasa ewo 0244544422 and 0200383831 na onje oso grow fine wish yaka no aya tobi na enuro no eye papa eduro no ye na boa no so ewo fom na grow fine de ye de yankase na chakoko ya na aye we gina ye nim enuane pa nuane duro ahodo a ewo kokko mu ne senti se wonu maduro yi bia eboawo ema wunyini eye fe eboawo ema ne ema toto yie ewo di pedua no emu ne senti ubowra pharmacy chemical ene herbal shops ahodo nyina emu a wo se opel grow fine mojaduro sonko no aba omafo nyina atu aguso eto na ensa wonyalewa edema omo no ema no krat ni din Dr. Mensis esans wo mo ana mo bu omo nsa na omo te yawo wo mo ana mo bu omo nsa emayi no ene grow fine abayi sa hawo ni nyina ede efri ho na ukomisi heba obenya bi apidan kejeti amrom smart heba wo boase PFA ewo tafo ni road Kingswalk ewo enkrapumpuni mantemu na opedodo atu dia Dr. Grow Fine ewo 0244596532 Grow Fine Herbal Tonic also makes you grow fine. Charistic Ventures omo na akofa Zahara products naba Zahara Herbal Products wunya dro ibi no mebeboa na yade bia etete wo no eye afri ho mese wo de okwa pharmacy chemical ene herbal shops ni mu a enkanka o kan shi drug lane enkranfo ne amonko ho stores asaso nyina no ebi ewo ho wo de wo kwa akade eye nipadua no kade etete wo wunya boss wo mbehwem na omayi aduro no de betimi atu yade no ase ede ama na ama won so atimi ade ho ye wo hindi herbal mixture Zahara G capsules Zahara man capsules ena fe Zahara mixture na okona obodin ekire wo yade a ehawo a ombehwem na omayi bia ma na ade akotu nyale woni nyina ase opadodo atu dia na wa fre doctor e wo 0246 348334 ena fe 0248 569335 wo mo beje so na de etiti ni padua ni nyina no wo mo apahu aduro ede amawo Dank Herbal Complex Limited wamo se yade no adoso amani padua no nyalwa wodo mo sa no edoso na mom
de omodo omo stamp sip so na wo mo dali mu ama manfo nyina agye atumu abo maba so e wo ho no eye ennamu enyare wa hodo ennamu enyare wa hodo syphilis golo ene candidiasis ni nyina de kopie mu ho no ma obete ne te e de amawo entina ho emma syphilis yade no emfra wani entina ho emma syphilis yade no emma wo embodam esa se hu yanka wo hoi obi ani ho a wonya no eduro entifo ni chemu e wo kuma se pechi number 2 wo be City Life Hybrid School no e 0266 593330 and after 0244017556 Aunty Bea Yankopon ya adom na ya wada ye call prisons ne ba ne fiada memenda kwasiada ai ye call ye Calvary Methodist Church kumasi am ye nyom bronyanyom ti pede obeto eda no bia ampanim hwe no bia nwi obi nyom okay enti mento de enkyere pegi okay pegi nso mento de enkyere na nabila obi ama ne de enhye ne tirim ti se wo kojina honom na oto de awia se be ko yese nko yendia na wo wawo ho ti backing vocalist nso a o frɛ baba be back o me mom de manager catch and say readings no e na meye enyom ne de onim se me nhye da nya de enti no na wa so gitum so ntimi nto me ntimi da bi me amenim se enyom de me nya de me nkogumi ho anim me wo ho no ma wusuro da bi woni abna de na moye no me pɛ no enti mo de ma me koye readings na ti manager o se me read okay enti abusia ye hia ye na ye nyina ye nhwimom e wo hoda no ebe ye fe be ye nika se na be se spatus kra microphone no wo bonyom hunyom enye nyum bia kaka obronya nyom no brofo de no ne oyitu won ma na wa ugida ma na abo otinko na bila so de ne de ato so enti nyame ya adoma e 22nd e ye kwasiada anopa e ye nonkono anopa nonkono ye nyina ye nhia mu e wo Calvary Methodist Church ai ye ne omo na e hia sa de ye be ya sori wo ho Akoma staff na ho ne ye ko ye nyina e ye Akoma Festival of Nine Lessons in Carol ye wo ho na ye de asetwedi amponya nkropo animonyam e de hia bronya no na ye fe na ye de ti nyame ya adoma momra na ye nyina ye nhimum na se eda no yaboafo no de omo ne mani bi beba ho no mabeto na se yesa na bo no wo fom ya ba no aboa tu ba boa ho kakra na ebeto no ayi fofole na efa kofi omo ho am na eboa ye natural spices okay I see with the aduane anu nsuo na se bronya eba what is the natural spices beto papa ne kofi na fe ayi Grace Phyto Clinic doctor so beba mesia de wa be kasa kire we nya apomodi a bronya no enye wode adana me share ne start o say Dr. Guy say no so oni pa I see any doctor ye chia baba enti abusia hia ya da no na ye nyonsa Akoma FM de so da Akoma so nti de be ya mo ani agye eno kwa ene ye Aunty Bea International Police Officer 1 na ye officer 2 yo enti ye ba bebo enkomo na ye nua be ma no e betena se na ne nkomo na ode breye no ye nyina ye behwie no na yesua de e de afiri mesanse Ghana ha de oye loose kitwa bi obi betwiwe di papa especially Christmas ebe ene adana na ye side case una krom no wan hwe yi a ye betwiwe di sese ya na ansa na menua no ebetena se na mesumi ma waduane endi ye behwie no na watena se eye home sweet cereal legume mix home sweet cereal legume mix ye nyina de efre na eye Tom Brown na sa Tom Brown we de eye Tom Brown shronko kra eye Tom Brown a ye de wheat aye ebro ewom na soya bean enso ewom ubenye bi ato ewo shops ahodro me ba bebodin nyina ubenye bi ewo poku trading KJT Dr. Mensa Edum PZ KO ebuakwa offenso tanoso na atonsu we sa Tom Brown we 30 minutes per udisi jaso awunuma 30 minutes na ben opechicha obetimi di biegu mo penchina de kakra so ope milk na odi biegu so ompe mu bia akra obetimi edini sa esanse aduane nro pa ene ede aye home sweet cereal legume mixing na kope bito enkradi empenyimfo di emrewadi enkokradi o ma oba no fo a utimi di wonyema utimi edi obi a etimi di kope bidi na ope dodo etu aton ewo shops a obefred number 0246 697358 0246697358 and 0546921728 mayenko ye nua be ma no hwei na onfa ne nkomo no embra ye koso na yaboafo ye di omonkrato no ebefrefre musa weni ajo ade Aunty Bea maninje aweho wo mani so pa enso you me smiley sana manim tie eh sir me di ya okra na mesre wodi ne ye oh papa Aunty Bea nti wodi ya okra obi hu se wodi ya okra na wa me di ya wo me mu eye
nenu so ma Aunty Bea ade bia ye me ya papa because enye me ya na mboa because sabi o mo bi aduane adi ni esa yi wase atwede eya papa abrante ne di mawu mi bi sa okwan so wa obo wa ma ne mani abre papa enye mpacho ye frame Aunty Bea ha boko wonam Aunty Bea me dawase eda wetiefu ayina ase a omotie ewo na awie Aunty Bea me din de Steven okay Techi Steven Techi na America kreni be August ni mu na afia mu okay satam so na me father wu ya amani bre abafie na abrantie bi ni din de forcing Ebenezer forcing Kwame na forcing forcing okay na omuye biogas ni bebre ewo amraga soboro down ho omuye bi wo ho enti meso adejana meso mabo mikusie kakra eho na me ne meye ne me ma yehye na me already 80 years eja ye papa ewu ma mi di areho na aise bebi a oledi no omuje omonan ni ade no na eha kakra nti se emma no ne eyi no ye keka yen sase ede bo o maame no na abrantie forcing ebe giska efri me ho meso sata meso me na me last born ye 5 nti meso stand frame say ye na ye ntem be maame no se bi nyame aboa ma obia etete ne baby kakra nti menya ho a membra maame no ho na branch bi bagiska efri no ho na waye biogas ni bia ma no na mso ende metumri nka na maba eko me na me yeketwa tie dan bibia ni a se metumri nka na meko me bedu ho be hia branch no na branch no enkomodidie mu ye didi bibia na o ma me receipt me so me tue ska na ma no na branch is okay obeba be ya mai nti na otu me na me tu kwan eja me ye building dan ho painting nti me ko ekoye adwuma nti ana me kra me shan trankumasi yi ti bi wa na me tu kwan bi wa na maba nti me friend branch na edi 2 weeks na me friend say o ka say 1 week ta mete wonka no wa be ya ade na ma oledi no abranch ade na o me satan mu abranch ne je me so say oh why busy nti me nya abotrema no obeba be ye nti anche na sabi me maame bi a o ma me adwuma ejama ya tikumasi abonten so yi se wo hie obi na se eja oboa ode bia na onya kakra kowa no a sa nimpa na onya nkopon no nti me maame no so ebre bia mesu afre ni bia me maame ne je me so uti wiase na wo boafo se ya ohun kire wo de bida na branch no so pese me boafo no so eso eden eso kata so mame ya odie pa na me di na branch na nhwe ni ya ma Aunty Bea bibi besi yen di nkomo ni wiase ahwade kro na ebesi no aye ye di nkomo no na me koye adwuma so watimatim na me maame no ye adwuma na me ka chense ma o side ha say no nyama bi nkoye kakra wa na o say o Steven ye po bi ma na biogas na aba ni bi amaye na me so ma abranche bi be ye bi wo ye lemu ene efie mu side ho be bi nti ono kra ye te o meye bi ma ye already nti wa share boso obeba be ye nti no I say o maye nti sade dia mintumi enka sei nti not no na ne ba kwa friend na ya ono so menini di nkomo pa no so mene maame mbe kasa ne ya hwese bia ombeba be biogas ne bi ewo ho ama nam se na na ya ndi abranche ne no ma ini o se ndi nkomo a woni ni bedi no ndi no wa wo hu kwan a obefa so because ye de e maye nti amaye ni abre pa nti hon kra no abranche no ne ne kasa di nsa wo so ana abranche ne bae lucky obetumi ofio nti obetumi ofio na mse abranche sana otie obi a wo be ye adwuma mae wo de ne ekina afiri ye ti ye ni 2 weeks aba pa ho okay na me friend me sister say oh nyapen na abranche ya baji ye sika na odi ye 1 2 odi ye na ekina ni abranche no ni na me sister na say me fa phone ma no ne nkasa me sister ne kasa ya no so sister me ba be ya ma una branch kama ozusu se bone wani trim na me sister so okay minua so obeba be dia ene ye nhwe nanim ena ho so de ho kogu ye nti one na ya no ma me ne ba ne didi nkomo bibia kama nti ekire ho no ma one ma me ne kan skata ma me na mfa ska na ama no okay wa mfa ma no
nti edi se 2 days as a 3 days na ya ne frame me say oni ablante na kasa na afina scan o I ready nti o ko send this scan ama no na me say na ya say obi a woni na di nkomo ne say wa wo hwe na ye idia ene na ya obetumi di ama no nti fama ne ablante ni ji scan say kim Aunty Bea enu ano no mo frɛ ni bia o mo nya no ayeka Africa me friend man ba o se nko mbenya bibindi na wo yere ne ma e ma no so nya bindi afide me so me friend na onfa sisi ame ma me na adwame obi a odidi ma mbidie no wa ma sisi ebufuo abam ne mu enye asem bi kura na ase ogimi di no nim the way amete a Aunty Bea nka ma midem na ke ache me oso ablante ewu ba me ka kira o se sebi ma mi na ma mbidie ono na ekoji adwuma akese no wa frɛ me se me ba beji koye na oso nya bi na wo ne oye na o mandidi na nti se bi so obedi bone se wo ho e de kire me a wato ma no aduane egu wato me yere me aduane egu 2 years a ebe me ya oso o me ba be ya ma Aunty Bea ebesinde ya fra branch na enko wa hwehwe na wo hu ya hwehwe na ye hu no ya frɛ ne phone na ebetumi akɔ wo be ye den ablante no mfa na me ma me no eso ese saade a won ti ase nti ma me abrewa na ano so fa phone anadwo de hyiom be 2 o'clock ana 1 o'clock oso obetumi ne boy na chat ordinary message boy ne baba be reply no obe cancel the esem go so kan ya kire ma me no obi a obeji ni sika no wo sai kansam ya den e kire no abrante Ebenezer Force nti sa na wiase yetena no ti Aunty Bea eni bre pa na aba nti wase no abɔ no tofan wi ma bɔ no tofan mi di bibi beta e kire bibi twe na nsa na fe na asɛm no so na ye mo summarize nti wa summarize area fe ne ye bebie nsɛm ni mu all right Ebenezer ya ye kana sɛm wo hu no wo henfa me die meka se nka me maame na ma me hu no o maame a me maame owo me okay na ma me hu no because me ba se me ba be chia oledi no sabre ewo awraga ha so boloda okay na me maame na we sa time no na asema ba fia na ye yaudi ana me papa ewu ana me ne woken nti me ba na so omo be private wa he de compensation ni se na me se na nimpa na oye no we that time na boys na omo ye no so ho na me ni na me se na master na oye na omo so obeba na me se okay nti lucky na me sister pay mu no so beto me wo na one master no so bae no ni didi nkomo no se wo minyu aketwa ne master ya opeso oye biogas ye oni o nti me ni bedi nkomo on the first day am the hu guy no okay enti na omo ye group a omo na omo ye biogas ne kra ye den me kra me bisa me nima de kra ye den de omo ye no ayi na ahye bi no private na omo ye na ahye bi no aha yo when ye pacho biogas na ye ready omo ye fantus na nkofo hu adekro na ye hu adekra ye ka biogas ba obi kra be ka se gas aye di ne aduane enti ye sa toilet ye aban dia be ya wo ye ahye bi wo ya na ahye na se fia ye neat ni bi sa pepepe na o maame ne de na eye public compound a obi ani bi nti on pese obo ye bi kakrama ono nko ara pacho sa pepepe okay enti ye nche bia ye be show ewo ye screen so na mehu komo ya ye boy na sa project we say under Ministry of Water and Sanitation e no mo de aba ye bi won kran e na ye bi nso ewo Kumasi omo eni omo a private toilets no na omo de contract na ma assemblies no na ometimi aye bi ewo omo fie e de omo se be ya ometimi agya omo nan ewo sebio indignity nya fe na ahomache ukodi kiu bia so sa ukogya onan ananya sa pepe me da se pa to aso enti wo maame no pese oye bi wo ne fie ho because na onni ba bi ono nko ane dia oye na ewie mu ho no na ma bedi kan abaye bia ma nko na oma ye bi wo ho sa Ebenezer ne nkofo ya sa pepepe na omo si omo hye assembly ben ase omo si ofori kro municipal fo no ho omo ho no mo enti be so e ba sa no me ye fast ko se me kwa kobisa ede ne picture ne ade se me kobisa na bia nipa no oh yes konebra ntimi kobisa me ko ho a omo si omunim ablante no kra ofori kom for si omunim omo si omunim no all right before e beba okay enti enu bi nie
they bo wa abonten nti ayi no mama ya hwe o ma ye wie inside the and how it looks like no nti when ye bo wa abonten no and we bia me bo aha ni abo we ni bi e wo abonten nti no no mo wo omo afie na ebi omo yusu dada tidie ni bi kra opese ye bebo we bi ma wa omo timi bo ma wo na we nya ode eketwese e hye ho no we yusu nti ayi ma ye hwe ya fix water closet ni nyina nso ewie no na mama ya hwe no nti mo hwe ye say na biogas na ye di ho komo no ete na akwa ete se gas ase bi wakota odi kwa akwa ye ejanan na ye ni neat pa e wo efiefie mu di ma omo ankasa eni ebi no all right enti na omo ebenezei ene ne nkofo aye bi ne kre e wo anaga hono me pa chai omo si omo wo Oforikro municipal assembly na ohwa no mabo be sen amankofo wo be bia o ma me awiem hono no oh me de dem di mani hu ye eye fie ba ko bia ne ma me hono eye opposite na omo ne bebo ye na omo bebo ye tu ma me hu ye no na so no super bi because baby ojane nine ne honte tu no super bi na omo si eye sen pa cho ka se ba ko bia no obe ya me 7 million de ye ma sika no dawson na yeso ye wo fie bi ewo adeja ho aha nti ye se saade a oye bi wo ha na nko wakoye bi eden esa wo ho nti wono se nko be fourth we private na amaye okay sa na koye o se ye wo mumienu o ye wo de eje 700 cedis se na ye wo de ye 1002 da na wo de mo ye de hin bi o se ye de no price say once ye be ye insanchichemu no okay aha nti oje ye ba ko bia no 700 okay so nti oje ye ba ko bia 700 sa nti ye no se ne sa de dia obeye 5 amaye okay ena ebushia fie no so no obeye ba ko so na ye 6 bia 700 ye mouse kapao boni e mo boy na ye say mama so me mbo wo media no so na ye hwe nti 7 times 700 ananya sa no obo say 6 and 7 6 okay ye gba riska mu tuama na 600 times ye bo na etiefo mu hu enti 4200 ananya ni na akosi 4007 then e kosi 4007 o ka se o pipe bi eniame bi obeto dia ka ho no o sa de confuse ye esaje nti ni na be si 4007 ena wo hu se wo maame motua me na me de saska 4000 physical cash ni nsem 4000 e che ni nsem ena 700 ena 700 no fa chire ba o ledi no ho 80 years no ekurani no efsa be je 700 no 7 million free no ebe je free no ebe free no okay enti oje ye with the assurance say says kana oje no ebe di sen eno abeye sa toilet ya okay say 1 week pe okay so see anything ye no ene ye wo December since August up to December okay enti 4000 na wo de man o ma hu receipt o ma me hu receipt okay me pa try no ma me ya hwe receipt na o de e man nti no 4700 no ji wo momo ho ne de o ma mo receipt o ma me 4000 no receipt na o be je 700 no one for receipt am o lady no so nim so ya abrewa nti o fa kwoti kwan bi so me kwa o lady na ammo mama ne anka gai na anka nkire me so wa be je 700 kwa anka nkire me no de nim se 4000 na we tia dia sa pepe nti me call lady no na o ka chem se wa sa fa wa beje 700 na me se ana nti na wa mmọ mama ne nti akoye mbre wasem enyini eso kan nti ese bibia usomsa all right enti mountain kan na ofre na eden assurance na odiba na oye adwuma wo mo ewiem ho still na mo bobi mankofo ana yele mo de omu wie omu wie nti hu se meme nti ho ni nti no na o lady on se nya tem bia na me ko na me so meta to 2.4 ye adwuma okay aha nti yele mo de omu wie nti omu wie no ofre guy na ekoso wonfa na we hu number na we hu number pa the different lines afre still so no number friend na wonfa onfa eh ti ho na me yem shime na mka say receipt na o de ma oni Janap limited mpachai enti Steven Techine yewo Steven Techine mimidi okay no say for digesters na one stand alone no okay kabum na chese utua 4000 Ghana cedis okay eno osi echire na obeje nti ono ni number na egusuro na na ono ni number meme number ba ko na esa gu esoro no nti number me last nyina e wo number meme number
ono amfa ne number ngu sa telephone number na e wo receipt ne so no enko fraud o franco enko fraud okay Jablante ne criminal okay kasa before I be hon at what point in time e na wo no wo ba ofori krom se wo ba bebisa na se oh me ba ho you fa say December yam from August ni mu because na me sister no me catch re na o se nto me bo ebe nti e kire ono ahu se de keka konya ma e fa na se no pushi me say no men ka me ho na me ntua na ma onko municipal onko bisa na se nti me kwae na me ni omudidi nkomo ye na omo se da bi edin we de picture we so de omuni mu mpako assembly side be na okoye assembly omo wo oforuko mu twa kwan ma se abronsa bi wo omo ye stuffing no echi wo no ana mbisa se department be na okoye okobisa na se wo department no me we fi omudin kakra but omo wo last floor na ubisa ye se omo na ye sanitation fo omo se omo na ye omo na omo taking charge e wa amna gampetemu oforuko mpetemu omo na omo ka so be ye sa de ni bia omo na ehwe but sa techi ya ye force ni omo nim no it obaje wo sika August no obaje wo sika August no time ben na o recommend ne de ma within 2 weeks na me free ekoye adwuma wa atimatim wo no ena me call request ma efiewura na me ye na adwuma no so ne ban kwa na ni me di nkomo so brass te ye po bi a obey biogas na aba na de onso bi mu ya e ya na fort ona de onso waye bi ye kama ena me call di hu dance say waye bi a me amedi mani ehu na waye bi ama wa wodi wani ehu wo ye say ko na ama me amedi mani ehu nti kama okay because when omo ye no omo complain for to be ya okay nti come but that time na o recommended ya ma oledi a oye adwuma o ma obi no na wo maame de no na onyambe no me na de na wan twen ama na mbe ye wo maame de na afi wantimi endia dance e pi se waye me maame de ama me enti obetimi abaye wo de mama me hu nimpa ne se adwumboni ni tirim okay. Me sana take me because how the way obi to me mama is getting to 5,000, 6,000, 7,000. Se me fanya adwuma ma no. Ma me ye na adwuma ma no. Wo se wo ji wo hudi. Me ji me hudi. Na okoji obi so di ye. Nti me hwe na personally the way otena. And the way ono kasa na. Onsusu se boni we ni tirim. Sana bi ti me because me ni nipa bebre asan. Nipa ni bi ho mo ye bibi kakra. But we no smooth operator nyama BBT me nyama BBT so ampa enti wo no je 4,700 wo no maame together me pacha na maame abrewe ya ono so o ko recommend ma no ho no so ko no ko je ni ono so ne ba na ya no so ka kire be say o je ni 3,008 o je ni 3,008 na wo mu ho so je mu so 4,007 bobo to ko maame na me ba na me nkominia Collins ho na yenko power specialist herbal hospital na yeni omu ending komo kakra ye hu amache pa yekoya amanyosem ye no so hu hia etene yaba full vim e pa cho bobo na oba be ma miskabot na amotua de ama ne yenhwe se be hu Ebeneza wo krom ha Collins boko de ya me adom Aunty Bea yo ane haboko na nam ayo yabatiefo ne ahwefo nyina nso akwaba e ba power emreso Akoma FM ene Onua TV so na aboso ba ne ma ejapa internet yasaba se ye be hye omafo nkran nsama kase a esie yare akase a yesa e wo power specialist herbal hospital ene adansi ahodo amafo de na odofo fa hoto ye so na efre 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp 0555 79 sene ye nim ye dada no ye nwuma pa ye nsu ehunu enupa ye wo ya ye di tu yare akase ase nam so nti age abasobo titiriu ene ne fa hepatitis B ene fa liver yade ho no odofo mesesa otofo me ye ya na ne asamado ana okọ akogya wo ho etisa wo pa yaresa brass rade adoso oni padua no start bone akekere wo abra kase bone aba wo so aba wonko widie mu na ye power specialist herbal hospital na wo he se ene etoda na srade agebrebo no abosom enti ebasa na srade no brebo no tutu akuro
akofa infections ahodoɔ yare ahodoɔ de abegya de padua no so na no ana power specialist aba hospital yetimi aye ama wiase fa na nyina no ahotɔ atimi abantina no penso ya ka kyerɛw awiei sɛ wo so de yetete wo waposo a etutu wachiri bremu a ɛyɛ wo ya ene wafu ne aye obi asa oyare ne ye eseduabo ne eseduabo sɛ ma me papa mesrɛw hwɛ ne wafu yaye nani na mu mfe na wo mfe kyesa hotɔ ne wo so aho hina abegya wo so wona se atata nyina kyerɛ sɛ brebo no ehunu amani padua no so ebre mesrɛw ano ye ɛwɔ power specialist aba hospital odi so bedwa ato ayen ɛwɔ Kumase Jagbo Filling Station hwɛ ne mu fe yase Lake Road kwan no so ɛhɔ komono no me pa chon kran so a ɛyɛ kwabenya ACP Road bra power bus stop hɔ a wonsa ɛbɛka yɛn takrade ɛyɛ Energy Estate brana JH school hɔ ano oso ebeje wayaresa fibroid tete wa mepacho baabi a yesa etu ase o haw biara eni akire moja se biara enim no eye power specialist aba hospital mesi edro no nam na ehye se nei se fibroid na bobon toampo a wodie num se abetua wodie na no se ahye wafu se nyinsen no ne nyina ye behye ase ama wo a o haw biara enso eni akire ya baabi ahwehwemu wo se da metrasam ka che se bese pane konua haba yetase na obanyansafo yare ne sentence ne bisese eti ofa ne se enei oyaw na abegya wo so a na akɔpepe nkela bi no ma painkiller inkum infections ene inkum kuro entu yare ase na mu adodo ya na no eti se nei typhoid abetra wo so unsa wa yawa begya ni padua no so abofono aba eyefin besra oyam etati mu a hwene ye enkope aduro bia brado ho tu nyansa na onim dia so na enu dware beto power specialist aba hospital de nya hwehwemu mapa emfa mawo ye hu ba bia oyare ne gina ye mfa ho aduro enka prekope na wo so ho nto preko na efa ho ekodi ne nani eha no se opisa nani ema ne yekokɔ eni wani entimi hu ade ye eyo wisiwisi eyo ho ani ho ani asa abepa chaw power ewo ho aduro ede mawo empo ne ahwene wabuti na ne opese woyie emene ne nya hoode se hu ade biem no eye power specialist aba hospital eho ana ade wani kyerɛ ne abo asa akwa no so bread wo fa fidiem ye de wo fa nnuro ma ho ne so ama wo ye ma nnuro ne biadi ne de bi asoso so amani no asa nya hoode biem ye fa ho ne fra eba ye se diabetes se ye koko enei se immune system kura nya odofo etimi eka wani eti bra power specialist aba hospital na ye mwo ne oni hu sem ne nyina no se eye te se cataract se chlamydia se ne etie biara no mesere obra na ye hwɛ glaucoma ni nyina no yɛhwɛ entu ase emfa emwa afi infections ahodo a abegya woso wanya dupa ankonti akɔfa ohaw abetena woso bema ye efon ne mema sem to nsuom ene untimi ne oba enhyam emanigye emma wa kuro ya no untimi hye oba nyese infections na tena woso ache ama ene onkomo ne nyina eti atete tinya de se kɔ oba no ho a etimi hye oba nyese ya eye power specialist aba hospital American for the amount ɛhɔ de oba ye bɛbɔ no ma ahyɛ ne mbe de amount emu ebeye du na no oba no ehia ne se ne nkosi asam no so timi tu ne yie infections ne nyina afiri so ensu a egu na eyi nkasa bra yalo ne nyina afiri hɔ a me se awo no ebeba awo eye size enye honhom mu asam etifa beda power ne hɔ ana dodo na ebompoa na wo frɛ 0254 44 22 0200 38 31 ya WhatsApp ne 0555 78 menka we nyina enya nompemu ene entinimu yade onompemu ehwew ehwetwew etutu waposo no waposo attratis ya wabegya wo so kyesa odwoyisi ni nyina na odofo kuhyin se ho na awewe eti ote yaw pa enya wanwa ye nyina ye kɔ yanim no ohawe ebeba nipadua ne yusu ache ye twe na nopa wia ne anadwo fie pii enya de se ahwehwemu papa bia pendo pa bia de ama no eti saa na ebeba nanso eni kasam ne se Dr. Akosua Adua ya ne power specialist aba hospital ye wonu ya enei se ya attratis ya waposo joint pains ni nyina no ye betimi ahwe ama ase atuo enei odan no ato afre ho onompe ni mu bi abu anase africhi a eye power na wode ba ne ama abibiduro e de akere so a ene ahode betimi aba mesu kotodwa eye kukuku a ye kwa honko no wabai ma me papa anu ye no e wo power specialist eba hospital 0244 54 22 0200 38 31 WhatsApp ne 0555 79 siatika yawo nyina ebekɔ agye sentire mu ada hɔ mogya di mu afusane ye etibra power ne entimi emmo a woto ase a etutu etwe wa sentire ne ti nyina no ye behwɛ ede ama ɛho haw ne nyina akɔ na ye no ye de agibambo di etienu ahodo no yato bi apete emmonten so ye SK herbal mixture sɛ enhwɛ oyɛ fo yade
oyefro keka oyefro tutuo obo ase hyehye no bi na odofo entimi emmoa ye boya brebo ho banya na eye livoke heba mixture na eboa wo ene se srade bone entimi otwi fa brebo no so ema ne tutu akuro ense ya gese onya livoke heba mixture ni bi na onom eno na beboa no ahode etimi sipi na asika malaria etete wa eye adua ya mala mis na wonom na etimi akenya wa penya di pedua no esan so ede esi eho ebiem heba mixture no support your immune system edi ka kachiro so immune system no enya etimi eha wani etibobode so obenya bi anom na watimi aboa ma sojafo a ebo ni pedua no ho ban no omo so etimi agina ye enya ahoden afredi e watra no so ache no eye adua ya cough care heba mixture no bi na incline wa harawa no obo aye tan ni nyina ewa abegya so futuro na ba mesro mebi men na etimi abo ho ban afri ewa ahodo ni nyina ho afi bema wa ye mbre bema wato baha bema na nimu ato ewo mpam eye jirika jiri heba mixture ene the capsules to binom na bronya yi obefrɛ me adi adanse adase 0244 54 22 0200 38 WhatsApp 0555 79 power eye enro nyina efie na yen no am yetumi se yen sanyare wa nyina ne yen so nkuni fa de bra na oso obeto atwene afa ho adi me das papa Collins so wonso wabeboa yen na yeni be ma Steven Tachi na ebo enkomo Steven ne papa ye akọ na konya asem me kope toilet facility papa e de amame maame toilet na amma misika amma makodi ho adanse so akire mabrewa ono mpo ne page ma e ma me na menya bi eye ono so abrewa ono so misika 3008 eno so ashim etu kan nyina abom a sika sen na akodi imai Ebenezer hoyi Ebenezer agi esika 8500 me pacha Ebenezer de radidi ye na bedru ni esa Ebenezer ni timodin onye Ebenezer papa 8500 okay eno any sika sabre akwa akodi Ebenezer ho de Ebenezer wo na ho ma ni wo bo emfa ye woni mfonyini wa ha enche bia ye de mfonyini beto so because yankasa yeso yesi ekire ebisem ewo omo a project nyina no ehye omo nsa no omo Greater Accra na Kumasi Greater Kumasi ya gba ekire e de receipt no ene Ebenezer picture no kra de akire omo se we de onkan ho enti no you could see say edwuma na aban de aba si ye beboa ma ye sanitation sem ye janan sem etumpon no obi esi ekire na obu enkofo enti mayenje yaboafo enkrato ye ba ye de Ebenezer ne picture no betudwa na ye nyina ye hu Ebenezer na se won so uni Ebenezer na waka kire ne say de oye no police for ensa ebeka no 3p garlic mixture ebeboa ama wenya apomuden 3p garlic mixture yaye natural garlic ya ene ye de aye eduro eton ede ama enkofo anom bebre na enom de anase omorwe natural one no say na ne we no eyo modin ena piwak natural wetie ye nyina yesu ena de 3p garlic mixture ode aba ye garlic na ena ode egutuo ma ye to na nso wonum a wonte garlic ne scent na enginegina wanum basa bia 3p garlic mixture e boost immune system no say o blood pressure no e wo sugar bre a esiesie no e de maw anase e wo form so a e hyehye ne yie e de maw oba wubu nsa na wote yaw bebre akopɛ 3p garlic mixture na enom na ho ebeto waye kese e de abro so wenya stroke asthma anase wo dwonso wote yaw anase wo bre a weyefunu ayekepu ediwanim wo na wo ba no kopɛ 3p garlic mixture na san yarewe ya mabobo so nyina no 3p garlic mixture no ebeboa esiesie ama ho aye odendenden ubenya bi ewo pharmacy chemical na herbal shops nyina ewo Ghana ha ba bibia ubenya bi ato fe piwak natural ewo 0248 928824 na 0201 000021 kai hu se 3p garlic mixture ewo to a ebomu na box na edro no ehyem no eye kokko na garlic na edatwa no ho enso eye kokko tete natural spices enso eboa ama weduane ayede eno yaye natural spices ya na yaye ene edi egu sachet mu ayeton won say eyi no ginger na kekedro no uyi hu aya na eya uyi garlic no so a ha adwen enti no kopɛ tete natural spices na efaye weduane ukodwa man so a kase auto spices kase opɛ tete natural spices
eno na ebeboa ama weduane no ayede eye akakadro nkete jene bay leaf nutmeg na yede ayetete natural spices ne fire kala bia emfra fry na enye esamo so ne emfa niam bia wudi a wakoma ho beba ohwirihwiri bia yemfa emfra fry eye natural Food and Drugs Authority agiatum na yede ebremo ukodwama so amisi today ne body se opetete natural spices ebeboa ma weduane ayede ye wo de ade stew nkoa stew seasoning de ewo ho jollof de nkoa enso ewo ho ene wo garlic na ginger na akasa nso de ewo ho ne wo akukọ na beef enso de ewo ho ne wo curry powder de ewo ho wo pedodo etu aton na wo so wenyi ska kakra de atu botoma na wa fre 0245 580957 0245 580957 na Emma wonso wo ho ento enti member of Steven da beni da etwato a wo frɛ Ebenezer na wamfa kra da beni da etwato me dey fan say de bia me frɛ no de bia because oyesa no wama pressure ba me so okay because me ma me no anytime bia say me ni di nkomo bia no first me tan efrɛ ni di nkomo o ma adwuma ekosen ma ejisia na ma me ntumi mfrɛ ma me no because me fry say ferry abawu ene yawdi eden abem okay enti ma me no kra message ode ma no mo frɛ no mo frɛ na ye be frɛ no ensam o ka kire ma me no enye fe I see na che se bone na woni pa ni tirim okay adwen papa ni ni tirim ena wo so ko bisa na chi e wo assembly ho no so mo si omuni no na baby a waye bi ama mo fie wo ma me fie na e wo Amaga Old Town ho no omo wo bisa ho no ma ma ka kire o say e yo mo fie assembly ho ne ba yo mbeye me bisa omo si omo firi assembly ho de ma de no na ayem say ndada ayem say omo si omo firi ho no omo firi ho de asenka senka mo hu mpakro na omo fi ho say bia me koye adwuma na madam fu bia be ka ho but on fi ho say ono so ye staff of the assembly ono so no ye staff wo omo se na oye staff o se no ye staff wo for Ebenezer no say oye staff o ka che so ye staff wo for no mo office no e wo for ukrom aha na me so me ka say dia akoye ya wo besi echi akọ for ukrom ho a assembly ne ka say omu nim no could it be say team na no mo call rounds e kobo ade no obi adamfu wom ena omo ko na wedi echire na ode ne ho akofore o na what the me because our staff for with the picture ya wo de abeche nice abranti a won fa self-susun to say the working aka assembly ni be hu say oh staff na bia wakotwi obi edi kura na yeyi nadi anka ombeka ena onyo omo staff so na nka sa report we e ba so a anka ombeka you get it na ena o maame abru ai maame ni enim so ya abru ba ho maame na wo recommend Ebenezer man no also say that Benny last time of Ebenezer on the young fan say o the old friend na no abehu the last time a say ono tietimetim na baby a meso metie stress ntiemu but memenene kasa na anu ya bet within 3 days ya but or the all can say guy ni enipa bonefo because one whom a member wa for mako pension o mabo mo sese kakra bi ene o mo matim na wotumi edi na wusa Pacho kasa na wotumi edi na wusa enti maame no kra no ebro na adwen so okay all right yo ye bet try say ye benya no ewo ahoma no so status adwobre ye bet try say ye benya ne maame no ewo ahoma no so na ye ni na di enkomo time a ono nso ensem nkomo a omo ne abrantie edi ye na abrantie enso ebu no frakadam sa no na ye nua bema every good morning ono nso aba enche bia ye no ebedi enkomo ye hu na che papa DJ Ike ye hu na che na ansa na no ma ye nkoma usika kakra na di na fabi etu botom ebra bro nyen ebei ye cash out pe o phone no na dial *439# *439# na number beba no numbers ne doso na emo hwehwe de ye number 6 no o peke number 6 na eno eye Akoma FM die no wa peke wie no na fe utwogu musa utwa ba ko bia eye 5 Ghana cedis utwa ba ko bia 5 Ghana cedis enti dudu a obetwa no ende ni nyina ewo wan kasa wonsem na utwogum na obehu ana yebo odin bo ana Sir John Ghana Akoma yebo number no wo ho no baba register wo ho Akoma mre Tony Best enso cheska ni bi ewo ho ansa na Akoma Sports
yen sorry ebusua panyin so ebetena se a obeche scan bi e wo honom nti twabi na utwa obedi we e media general yen panyimfo hya ensa hyase ye ne National Lottery Authority ensa hyase e na ye di dwumedie ye di ebrem enti twabi na utwa obedi na enche bia no ye bekwa ahoma no so na ye ne ye maame no edi enkomo ye ne ni edi nkomo ne ono so ye bisa ne kwan a e fa so ma okohia brantie Ebenezer na Ebenezer nso abeye ni seye no na yehu mami good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Okay. Ontimi engina so ye na yebesan ato ahoma ne biem na ye ne ye maame no edi enkomo ne ebisa no no nso time a enkomo nyina na hyase ene na wieye na ofre Ebenezer Krampo edi asem na Ebenezer ekache makache mse Ebenezer ye woni mfonyini e wa hanom na ye nso ye behwese ye benya na ye hu enkomo a ye ne Ebenezer ebedi. Mami good afternoon. Mitacho good afternoon. Mitacho ho ye de. Mitacho you pa. Yo ye de nyame ase. Me de me din di Aunty Bea na mpacho so ye frɛ wo sei. Kana me go me dia Mayo malizi na mebacho malizi Ebenezer ye kana asemi e kwan ben na ofa so a uhu no na uhia no okwa me so a that guy himself okay but Steven the year you met mami ntini na ye plan so e be ye biogas ye wa toilet ni go here but I am not so ntini ye pese you know biogas ni ya baba yusika na ye atu ntini na Steven no ka share me second born say Omopia biogas ni that person is very good ntini opa obefren amaye na me bana be catch them I'm sure because this time we pay the carbon issue no so okay Steven now for me Bea now that person is a good man I'm so okay ntini Steven friend within short time and a guy is there to buy it me she has to buy no be share Abrotani too and I'm young to short a year minimum it's a Akoma toilet in my 5 and also the GM 3,800 and make a me furniture want to also the na God is under the government and it's okay Matthew because I don't raise money you see a program do here na toilet in the way say man na I mean to be good so the idea the manage that day the musical meeting that the children I'm a promise I'm a kitchen but say the big cassette me say money just coming now yes so money just coming that is what I'm telling you the money just coming and the cassette me but say the big cassette the money just coming and magan and I'm a banana so Steven is a reliable person. The city is one Akantia, with the young challenge. You know, Akoma Brewer 3,800 a day. Let me dear, Mama, me jar and cook. You do a woman and a benefit say, then money pressure say, at the Sabaya Jenny, and my game because of the human intelligence, may a part. Mr. Sabaya and Tim, I'm so okay, Beba. You may be fear now, of my friends, of million pressure. And I make a sense of them only first carry 3,800 on Sunday morning. That is that day near 27th September. It was 27th September. And the lady from say the program is here to come and pan between better toilet in Amaye. And I come by 10th October about the day Amaye, I'm sure Mama. And I may ban send this kind to Mubaman or send a man. So this kind of man William. I this kind of man, I think I'm 2 days, man, 3 days. And the customer is so sure, Mamma. I can't say, oh, man, I again by 20 now. Okay, oh, man, I again my yes, the city, I will look at it. Oh, so I'm glad between us a friend and Yakasa. On our first time of one, just to pick the phone and talk to me. Every day. Oh, but when I wake up in the night, Mommy send me messages. I don't reply. Mommy, what is the message? Ayana or Bisane Dane Ayaoka. Because you say, I didn't see my old man, I will say, an old man and old woman, she can't have a gist. Everything 15 years done. So if you're better, you stand.
The same is message now. You know, send your brother say, "Hey, about the year, you have the king about the year, about the year." I say, "Gilibia, but there's not much to look at. So far, he doesn't take it. Wow. He doesn't take it. Because I'm a prayer crime. The Democrats send a message. The Bama, a second banner, and I'm sure forces to take man. Or sending message. So I do I only got part because of the sort of year is still in them because they are the thing and then you go to them. Okay. Oh. The boy feels seriously, Mama. What situation is you are a woman? So because you're here, you don't work. So now you said the guy that's a man is cancer on a yard, your money. So I'm not a year. It's a little comedy and so I'm the king and go through the message, hot message, and so just any reply. You need to work back to the program. I don't do. So I'm a reply to good afternoon, sister. I really apologize for my actions. I will really pay you fully at the amount. Pay you no doesn't mean say. Me by Adiani Mamma. Okay, I will really pay you fully the amount, hopefully the end of this week you will get the money is free, please. This is what he has been doing. It's on the message and you can't send the dead. I reply, come on. That is all. Mommy, time now, Stephen, I recommend Ebenezer now, Obama Hono. A woman said now, I recommend a trusted person, I wouldn't know for some time. And I recommend but Ubi Sano for the ID card be something to really identify himself, say, or ne assembly in a age man, pana project now, ye can't was me, and on our ye, BB Sack also. But truly, that is the mistake I made. So I made a very big mistake because Stephen can say, your friend is saying, where is she receipt of mine? It is the guy I'm a receipt in a my dinner I called it, but I was thinking, say, the permission is coming to mobile money. Maybe cancer, because of the receipt burden, a bit praying. Only. Then I'm going to call you. Because Ghana, I mean, he's a gentleman. Very nice guy. Very nice guy. Yes. Showing the pictures, you know, I say crap. Very, very nice guy. Very difficult. So, bad drink a dream, but he be crowd. Exactly. Because the way I go, Mr. Tuoma, it's a gentleman. Media. Man, Jim Bonnie, but I think he's a pan with Jim Bonnie man. When the guy was showing, who the big assessment managers, I told them. I told them. The guy, a nice guy, a gentleman, he will do it. And also from October till now, also I'll make offer now, won't fa. Okay. It says in Patrol, buy a gas and uncle will pay you a when you before from another yam one. I said, still now you sue old one now. When you see old one, I admire now that slow crowd. But it's missing. We don't have to say that. You see, I have forced to say, I don't know, we flash and you soon. Yeah, it's true. It is really mature, but ordinary grain. So that is not good. And the area class building, brain. That is why we were forced to say the large one. So we didn't have the money. So, but we were forced to say the young star at the night the next room. Okay. Auntie, mommy, you do best see her number, but say, you show a picture no for one reason, be a show, but definitely we will show his picture. No, be our shame, Biano, or no, ever who nipakra, ye cannot say no, Bian so Adan also, but say, oh, tie, and I says, so being so important, so no, see a biogas, Libya, and then I'll be catch you, be said by our more and follow victim to say, send our follow victim. Everybody should be careful because these days, I feel for the artists, so be done because of the yes, now. Delve into it. You should delve into it. So what I say, this is a bit of thing, but you see, because I say, but you don't know when you face. And I'm more confirming at least so you for you from one pa.
They may come to the police station here, police station here. Oh. I went and reported him, yes. Okay. But when I went there, the money they were charging me, I brought me to anyway. So, Police station one so mo charge you ska. I was going to get 20 million. Na fire day. I'm saying I want to attract me to whatever. I don't have that amount. Hey. Mommy, I don't have it. Who report? You have 500 cities, but I don't have it. You don't have it. When I try, you know, report to me, but give me 100 cities. So after the 100 cities, you know, I have to pay 2,000 cities. And son, I want to not Why? Hey. Anyway, this one will be kind of this is news to me. Yes. Why? Okay. Let me cut it. Only Stephen and I say. Because of Stephen. I say, Uniska. With the young I'll pray. But no, this can be by all means. Or the beba by all means. Okay. Yes. Yeah, that's a pa. Na yankasa a bra Stephen dia semi be to ye nimi. Yensu ye see a ye project oma in charge of that project itself no. Omo office e wo Kumasi ha. Ye ni omedi nkomo oma me ya sending the pictures no e de amount. Ena receipt na Stephen the first one no to I no nya receipt nti wa mama na send the receipt then so e dey ama omo and almost so to help us to track baby a wo bia nti no let's look for some good news na yen hwe de besi nti ye da sepa sorry for whatever you've been through. God bless you. Thank you and amen. Bye bye number chowe de Stephen so hunimobo why hunimobo pa oba ye nyina o se ye ne ya papa because onye nipa bonefo ona onye adwuma kra wo frɛ no se obegye nkoye na ono so ni se oji obi edi na wabeboa ne maame na se ne nse ye si for me ntwe de o de chop fire so se ye mpa chaw ma no na onim se boy no oye nipa bonefo nti ye nti ho Stephen I also need you. Look at the I shall arrest him. Oh, but I shall arrest him. And me cry ne pal pen as some crank one me action because on the didn't know. Ain't see, wait a chop. I'm you do everything. Like I say, if you walk on a catacomb, the Jews cut with you. What do you mean? And yet, and no me cry also Sagunity so no. I'm so that you listen to your chairman. Since the right man, you didn't start with me, I just started. Oh, okay. Me patrol you, ain't you know? Ye de besibia no so ye be ma waswate or wa he de ye be ma waswate why? Me patrol mama. Yes, papa. Okay. Bye bye. Bye. You. Now, more sharing our TV so no na your sound no enye kra. You say a network problem. Inti enya complaint pi se sound no enye. Inti engineers no eguso a omo ye ho adwuma nti e na ye free so a ye bonnwom no. Engineers no eye sound no ho adwuma enye boapayo. Inti se sound no omo rectify problem ni nyina awie a ye be sign aba TV so ebium nti no mamu mbumfu why sound no se be ya enkomo na ye bo no mo so mo beti ni yie na mo sua ade efrim no eno entia network no etwetwesi esa wuti a eye bit irritating enti na ye free so no engineers no eguso eye ho adwuma omuhwie a ye be sign akọ TV so ebiem na yenko Agbozo Herbal Clinic na omo ye free health screening we kwa de so ma ye wi Anita oma ye ewie inteni oma ye ewie na embom Agbozo Health Center Agbozo Herbal Clinic ohyeyen yarewa bia bi ohyeyen say eye typhoid fever junsom how oba ene mema wakoti namu yarewa ahodo usisi ye oya obema ne entimi engina so yie premature ejaculation ukọ animu asere wona wo sen no low sperm count ntimi ene oba enyem dia ko Agbozo Herbal Clinic na onsa yare odi infidie mapa ebehwehwe onipadua no mu ade ama ohwemu wie na ohu de hawa na odi hama ya hyada ye na Food and Drugs Authority agi atumu no omonso ama ho enro na etunyare wase nyina ede ama Kumasi de chemso na ubehu Agbozo Herbal Clinic May 5 junction na Insurance Junction wa na ubehu omo obefre omo ewo 0553 417752 0553 417752 ena enkran kwashiman omo ben ohene no ahemfie honom
eno so betimi afre omo e wo 0241750282 0241750282 agbozo herbal clinic osi bema tiase a eni kwan se ni bema ewu iti wote asi obema no embo adwuma yie dia na wako agbozo ho Tommy Delight enso eboa ama weduane pe di a ebo no ewo fom Tommy Delight osi ukita 20 Ghana cedis na wo pe be bia obenye aduane papa di afabra omo okumase askwa omo wo shopping mall second gate nechi hwa na obehu Tommy Delight ukita 20 Ghana cedis na odru obenya fried rice papa bi edi jollof rice ubenye bi edi bayra yache french fries and ye potatoes no ni nyina ubenye bi edi akukọ papa bi a ya spicy ni ye pork and also ya ye ni ye assorted noodles and also ubenye bi edi banku ne tilapia banku ne nkruma ampesie ni nyina kita 20 Ghana cedis okwa ubenye aduane ni bi edi unya benya smoothies bi edi abo weduane ne so anase fresh yogurt and so edi aka ho na ope baby a omo wa na me kan ye me say omo ne shopping mall omo second gate no na edi enhwe ne mu sabre eduane na aye ready kra obetimi akoho na wakwa bi edi ama oho ato kwes adwada ekope memenda 12 o'clock ekope menwumre no ndu eduane no aye ready na kwesi adan so ewia 2 ekope menwumre no wotwe enso na eduane ne bi ewo ho wobetimi aye order na omo di abrel wobetimi aye order na wabedidi ewo ho nom bia wopa bia sanya wosi pene bia no ofre numbers ya na waka kire wo mo bekọ no na eduane no omo di abrel anasa aye ready na wedidi ewo ho 055 252 3530 055 252 3530 ana 054 832 7673 054 832 7673 eno Tommy Delight na eno so aboa ama wenye eduane papa edi na mo hwe Facebook ne de mbetimi akoho na abranti ya ye kana sem ye Ebenezer Kwame Forsen ye fa ni picture no ento so na mo hu Kwame Forsen na abranti fine abranti ya beluchi ma me hwe de no ogina okra de oye fine guy papa we toilet okra do di bu nkofo fa so ene ekrom ha ma de ene asamatum papa nice gentleman yes I feel the Ebenezer de rade di ya bedru ni ene we di wan fo mandru yi ba na too modern sawo na too modern because abranti a wasi so a ope brabo wo yire ne ba no okacha so wo yire ne ba de okasa wo yire ne ma na so wo yire ne ma na so ji we fure ebusuan ji we nsa na chese ebusuan wa asembo ne po na chese ebusuan wa asembo ne po because boni was a wo hu emre wo de kan imagine say ekunani nusuo sofom uma eyo maame nti kan imagine say abrowe su di ni kura su TV sa me wo ma me ho ahyehye me awo ho beto ma wo ho nto ma se me su me free a so wo ire ne ma o wo abusuan a omonye careful den na obetimi ya ye no mama wi ase nda wo kwa esisie so eya na se bi wutuma no aduane egu ma wo ne oyere ne o ma didi woni wo abusuan didi a wo so ho be kyerew na watna ho a wanye ho hwe na ene wo ba ha na afi na wo se ne ho be kyere ni mama me na ahyase na me pese me hwehwe ade no na me hunu ade ne ntem na me ya na me sister pemu no waka me ato se me nya abotre na obeba enti na me so no me adwuma me firi ase me ko shake Cape Coast be 1 month ekoye adwuma enti me nya obi a me tight na faako okay that's why am ade na chesa all right DJ Ike pacho brana ye monkomo wai wo ye den a waba ha no nko ade nkomo ne bebo mesan aba ho wai na mini aba me good morning we dey your bonus waba ha no nko ade still you need to do something ma feel papa boko ohwe ma de na ya na wai but don't worry san foma na edi hu dwuma wo fom ho na anyin na good morning na iwa na baka de hwehwe nyama ofona nkrofo be frewa o shawo nchen ho o shawo kotokum na rehwehwe ade a o ye nkokra bo ana da o che we yen phone no na abade na rehwehwe me hwehwe phone we phone kakra ba we ya to he ya we yen phone o phone kakra ba we yen wo microphone na fa mba ha me za ma obi reception ho okay yo pocha ya mo ko me good morning ya phone papa good morning heba me cha enakwa de ya bre
wetie for achade nanka wo ka ho de ama wo ka ho ni say doctor akasa obia yankopon ya me nyo bia fa kasa doctor akasa na bi doctor akasa obia de ama wo ka ho ni say wo de no instead of so obia bebe ho no wo ji say ba wo nase wonye o nti wo ka ho automatically no wo ka ho wa ni ye pa sanity wonim ye o ya ade bi na sa de no de bi o ka so be ye pe na eyi machine im se bia wo ntumi ye wo be hwenso na waye e bia na wo hwe me wo Facebook ana wo tie me hwe me TV so de tie ne ye tie ya me ya aduma me me nda ebe okay me me nda etwa mu oye bi na nipa domo a mo baaye no obi aye o sen kam ne maame ba maame se kam ni me nua ba me nua ba se kam ne me bra ba kam ne wo fa se ba enti ekoye sa na ya masa afo ni na kwan se ende ewade ya domo a edam memeninda mo se ya mamo sa kwan no enti oba panti bi ye register nipa mako 40 se ewade yankopon ya adoma memeninda ebe registration ni na ba ya te se ubo wudin baby a wo kese free simple me se dan obebo wudin baby a wo kese free fabra Akoma FM me kese free Akoma wo de fabra e bia asemesi mi wo Krofrom hia yan Kumasi etimetim Lumba Junction Pankronet metim Lumba Junction en hwa de bi wa anka first na gambatra na me kasa se ye hwe yade we ye hwe yare we ye hwe yare we amambi anka de ebe ko ni nka wo ba e ba ju sika kakra but yankopon ya duma memeni nda ebe ye hwe de bi wa be me bi temi o taxi driver o se matena ke mu sa drive wa ma misisi because of that nti ende se me ko oba ho a sese a ne me game o se kwa de mitumi nko bi kura ye we duro bi wo ba bi se bi afa no quick start meduru ya na wunu ya mema na ba ko bi sasa se eduro no in fact e eduro bi asa wo ya be me na won seke bia se dia wo pe ne wo ba ho bia no na wo ko ba ho se de wo pe ne wo ho bi obenya quick start with the boss on se wo spark ka na twan obi etumi twa ne ni hwew na wo boss wa twan asa me die twan na ajeso o die twan na ajeso me ka no wo boss twan na ajeso sa pepepe ba wo twan na obi e hwew wo yo be ma ko butu oba so ne se sia petre ne we je mu ampa we start any ejuma ekoba no so ekoba ne sa the starter and the finisher ni nyina ejuma ekoba ne sa man bi ti wo fefefe wo hwe woni so da koro e de amaw entity asem na make no de tie nie oba pick number na e da Facebook no anampo say oba frɛ wo tie mi afrɛ me de tie nie obi o wa ne de ne ye osa obi tie mi ebe ne diabetes adokro no me pacho ya we bi dina to form say team doctor bi abetena ha na doctor bi atena we do bi so ose hia no wo be kwa sika wo de kwa no kwa ya wo hihie in the view of that no dia me make akira woni say doctor 3 days me kan cho say ya me ya aduma me nde we aye 100 Ghana cedis pe o so ho adwiro papa 100 cedis o 50 cedis ni mienu fe kura wo nsem na fabra enka we nya asam de me pacho wo ba OPD ye show ye can say wo blood pressure ye be hwe wo junso mu lab test bi say de ye obi an ye be yama ni na hyem ye wi ayase amo nduro consultation so e free asem ya make one hwa wo ngin de agi say wo ni be hwe 100 Ghana cedis pe I see 100 cedis na man bi obi ho say ye free screening na ampa obekọ na ye free na so ye be obi bi e be ye say yare we na ehu ye kotondro obekọ akotena dispensary wa na say wo kwaji nduro no wo be wie na wo nya nka wo hospital kwa dwena ho say free no wo be wie na ka wa bo na nya kaketwa but ye de ye sisu pempensi ni pen say 100 Ghana cedis yes it is kind of 1 million pe it is a wo tie mi a abofra na wo no wie ya wo say we de oyensuo ba oyabosomba mesrawo de oba ya mamini tie de amike se o se abofra ni yensuo ba ha fa ne bra doctor 3 days o ye nsuo ba oba ye nipa ba efiri se abofra na bi a wo yin se no conditions bi unwia ne die bi dwumaidin bi a wo ye ne ade na ekoma abofra no ho to chema da na meminde ye bi na abofra ba ko wad mu de ma me de ne ba ne se abofra si ha adwene wo asoye wono na yansam getwa but in shiran cancer for say ndura doctor de mama me no ebo anadwe be 10 na o se mama na afre ne say me ba no say de anansi o si ha adwena de ne na wada fom so ne ba no kra da ya cha cha no
enti ebi a won so wa abofra bi abofra no ende ontumi nante ye wo no 5 years na abofra no ontumi nante enso nsemfo bi a wo fie bi abofra betumi aka da de pani ba meka ukofa be ma bepe da pani ba meka no ne hwe no ma na ukofa mama bepe o na ma ba meka nsem bi ani wa abofra ntumi nka enso wo gye ni musi wa na gogoro na otifam minima abofra bi a o 4 years de bi o hye na ma me echi yeso ontumi nante awra wosam sa abofra ni se wo ni be pie wo doctor 3 days wa sanka ye previous days na working hours na ka wode ne ba ye ba je kakra but memmen de we de 1 million pe so kura unsem na fabra e asam de baby bibi a wutie ye bi akoma efe ni petie pa gofo tie baby bibi a wutie ye firi bi ampacho ya me ya adoma pankro na etimetim lumba junction me say fa pankro na etimetim baby another de lumba na ma mete no anampo sa wudi lumba junction wana na ma mete nti na ne mani na ato nti ya lumba ye na ma me ye no obatena nti we ya wo say de lumba junction nti etimetim lumba junction uduru wa wo say me call doctor 3 days wo eno ano no me pa cho obi o wa na dia ne ye osa fa na bra me pa cho titiri stroke for no dan ye hwe stroke for pa ya kasa doctor bi okrom ha a ohwe stroke patients emma ne sorry e di adanse na say ebobodi na say nya doctor 3 days a doctor kron me so me yanche no Doctor Bea kaso wonompe mu ana stroke eduro na so oboni din na onya doctor 3 days I report that doctor to the nearest police station na yamfa na nko ne mumwa ya doctor 3 days di aginidi na tumi ni kabra enti patients anasa stroke patient na ode form no wonipa na ne nemu ebubu no onipa no na wo ya footballer ende bibi nti injury bi nti wutumi mbobo obiem wonemu ebu se pempa cho me ya form rate with Lumba Junction me menda ebe obapa bia me se 100 Ghana cedis per for sembra dan ma me ba ko ba na o ka say nti 100 cedis ya moka ya ampa o free doctor who pay ya o ko ne nduru ekuta na enye nduru ketwa o pia bontin na o gidi say sama moka ne ya no kore afi oduru gate na na o ten o say doctor unyankopon hira papa doctor 3 days na eduru kan wa na nsa pepepe nti ya ba hwe ebia obi o wa ne dia no o say opa wo papa bi say wo pa wo na wo ba mesrew ade e ba ya ma oni e ba mu eduru ye de eduru ni ma wa mesrew to boss na ye eduru ni kakra bo so me ba ko won oba nhia so ye oba so a won ne wukunu nhia kakra be ma no sutimi ye ba ma mu nyina bi because awo de nipa mienu na ewo nta de nti na wo de hye oba nko oba ne se wa ye bibia kada no nipa ma mienu ma me ne nikunu am ba ye hwehwehwehwe mu na se oba ne ko ni problem ana problem oba ma no ne ye de ne ko hye ne se papa wo kwa ko ha wo yire bi problem ne yawo nti no to boss yi su edu no bo so me ba ko wo de ya ma wo yire su bi on de wo yusu ne keke ba wo de ne ye ya we na akasa nti ya kan secret kire na afi na oya basa nti bosume ba ko no mba yusu edu no onhwa manta meba betena ye be disa dance no nti se wutie mi ampa cho wo so wo pa wo a break we ni na na che jo mu 2 million no 2 million is o mo ye mienu we 100 2 million pe papa na nje ndi da kwap me se ofri abon idem wo si abonte doctor 3 days na edu kan wa na ebro nya ade ana ebro nya ade ade we se bi be si bi mu a bia anasala say Easter anasala bi na papa na on kwa je so kana akoma nyame kana akoma na obeye enti se wutie mi wo ye oba wa wu sanua ma nkoye infections take place e wa himfie ho ama enda wo hene betena wa asam ba ko pe ese se wodi no finhie du no ntumi fe ni asam no me kana ma ka be se dia himfie wo tenti be ma ni ntumi ye ho ade na wo ka do se ba na no we tell say Sadia me to me sana wadaru me di. Sadia himfie mo abo be me di so len ya kase. Sadia himfie won kwa yenti. Ohene ba himfie wa asam ba ko se nko tumi de da kuro di no. Mfinhie du no ntumi fe ndi asam no. Me pa kire sei. Tanten ye tu awode ne ade ahye buronya. Papa we tu awode ade ahye Easter be pa se anhwe sala be pa se kwa me nkroma awoda twimo se anhwe Independence Day. De bend na obaye ho ade. On ware because himfie won kwa yie. Mesro ohene bia na himfie nko yie na asam o so odi no. Oduru wa na otu asam na ahye da. Wobon mesro ko ba ne sa wo ye oba. Dr. 3 days on makwan masa ya we ntina wo so. Ntini ho aduro ewo ho mbacha wo ba na wo yemu hyehyew eye 1 million pe dan ma me ba kwa mkaja say papa na wo mi so ya bema nanso okwa aka wasemi na kire no emfale enyi ba kokura mfirim okwa aka ni na ma me ni free ho ne apie na wo sere je say eye niji sam o ba for 1 million pe kura wusem oba pa obi ti taxi
taxi bi mu o si na me fa number ne ma no e 0246 59 41 17 0246 59 41 17 our power friend I be if you say nipa dom na friend intino obenya afre 0553 21 35 87 0553 21 35 87 obi ye ma hye na meten wo me video mu ha se ye ma hye no adan a o hwe Facebook o wa kra se na me be fa ka ba kuma se me ba cho nkran wo ye wo ho old ashoma zen ye wo nkran ho ye be ye bi nso ho ha nti se wo akra na wo hwe me a old ashoma wo fa ka na wo se onsi wo Alloway junction me ba cho se wo kaso nso na yehwe me a kaso nso ye tuba udu tuba station wa wose me kwa mama Africa junction etese kumase wesi wa Pankonet junction na wose wo kwa Lumba junction enti wonso besi wa tuba station and tuba junction no so wose me kwa mama Africa junction fa ka na ko na mo wo frɛn a directions bia no ye de bema enu nti obi o wa na ne yawe no se de site me ntumi mmoso wa ha e bia wo frɛn a me so me yawe no me mfa mbra obi o wa na de no ne chinkasa ne ye ne ya me pa cha wo frɛn a ye be ye be hu mo asase ye de bo na bibia ye kama enti me soro so no na eye number na me de ma wo me pa cho number na me de ma no me say for bra Pankonet Lumba junction o ba for 1 million for kura hu sem na for bra eye titi skare 1 million pe me pa cho endei say me bo number no o fra wodi any baby a worker say free pe any hian me pa cho bi wa ne de na osa atene wo yefunu ma che e ho no me ntiasio pa cho me mo ato aso o say ofra wa ombo ni din wodi ni baby a wo free ba na mo ma record wo baba na ya twera ato woda nti wo baba na wodi ho nti ga fe na obi ni wo be pre ho say mako onwa ni mako obi wo wa on frɛ na waba e wo say wo odi kan frɛ wo say wo baba ba to say wako onwa esi wo saba pepe nti say me frɛ wa na ma tro me di number 1 na Steven so frɛ number 2 nti embra na ma gyehye yenkonwa esi wo da no me enya say that day na ye be gua be so da no me de nipa be gu wo na fe we ya say me friend tap na e bi say wudi ampa wo frɛ wako onwa ni nti me yetumi hwe obi antam nti wo kwa yie wo kwa wedding wo kwa baby a o ya e be nti wo hwe screen ni so a na da so no e etimeti Lumba junction asa nyam wo ina esi e hye ko bia on ni pe go we dey na tire so dey ma ko ni na mu de ye hospital ye pesa wo ya obi wa ko nwe ko tena so a na ho ato no na wo ko hospital wo yare wo tena ko tena plastic chair so na wo be sore na wo na mi na ya wo ko nyani wo ko ba no wa yare akonwe na de die so ko nyani we dey fine what that here we ya ko nwe aha me na mi gina ho me sha white me sha mecha no ha nti me baka sa wa ha wudi bia ho ka ahia me na me sha chat wo no eye wa ah me na me ti OPD wo no de no e kesi o me na me ti OPD wo Dr. DJ Ike wo pa Dr. Ike aha nti we no nya enya bosire mu ka wo ni pe gu facility ni need ah on say zen wo no me na me ti wo no wo su ya wa me na me ti so bi o sha white bia ya wa me na me sha be cha black ra me ye wo nti nya say me baka sa wa na me mba ho wo baba na me to da no ma me fo yo ba obi aba aye hu onu TV wezi mi hu aye pa TV wezi mi hu na afa mama twitch na akata me ni na superstar me pie papa we no wodi adanse o papa na so wanum good morning heba mesha na wodi adanse enya sam gitu good morning heba me ye good morning heba mesha nti we good morning heba mesha ye na ye yes screen no e dia me yetie for free 100 Ghana cedis but you your driver ni chofa ho then wo hwe driver for dem ko for pa ho wo ben so na say wo ye stroke patients a ye ma bra o mu na de betebru efra ase na omo de waba na ye de wo ko na ba ma ye kwan a ye be record o ye record wi a ya ma 1 month pe na sa 1 month na wo sa be bedi adanse ya sa record o na ye wo bibi e fa before and after intimate now and then and now yes sapa pepe intimate kase bebre medical ni sikasa todo we ntop onko na what asema make is what ya say ya fa na me yo ene akukuduro hye yen wetimetim Pankonet Lumba junction the number no o ba me se fisika say 1 million pe fa kura wo sembra o ba na obi jo 1 CD kura so amanya report ni enche no sanity enti number ni 0246 59 41 17 0246 59
4117 and 0553 21 35 87 0553 21 35 87 na da ko me ba na wo shisa me tuma atwem wa pon na ka me do akọ lunch lunch no fama na na bila dabi nimpenye ene fama Peggy nimpenye so na bila me dua na mu se we Peggy enti na bila saw the lunch dabi man so the lunch me da DJ I can say woni ya bebo enkomo enti Peggy mi si na lunch ni no wa na chese wa nji yo Zien naturalist herbal na why na yetu se bia na nkama kana say wagima no esi bone DJ I kuba hadwin o omo na say good morning no edro no edro papa o se nyame ya aduma memenda omo ye screening 100 Ghana cedis omo screen wi a omo asenya ma onuro dosopo na wakwakotu onyare wanyina na yede ye nua bema Steven Tachi Bell, I don't want my boy in the picture na dan chen kakra dia ma me why. Ai Ebenezer Kwame Forsen. It's why we me Ebenezer baby Ebenezer wo bia ka che ne say ye hwehwe no. Ai ye hwehwe say the why wanted. Baby obefa bia Ebenezer why wanted. Wo number ne say ne kan ne the strange number bia frɛ wa wonfa. Nti ya bo number ni mu a wonfa. Ba me gidi say na sam na kodi omo ye in charge of our project we ne de. Baby owo bia no. Ombe boaye ama yehu baby a omo ewo. 0243 114497 03224 98035 nti your numbers no eto honom na ubetimi Ebenezer Pacho hwe ye de nyame ase papa me pacho ya fra me ya abene wa me pa bi na do phone number ma me say otimi ye wireless ni bi but you see my plus kakra me pacho say me see my plus kakra oh sir ade na kamo betimi as I resume adwuma na nka mamwa ye bia because baby a me target na nya kra okay na me ba cho eyi o for you municipal assembly and squad Mr. Uwa Oforiwo Asokwa Municipal Assembly Sanitation Unit 1 hour. Unit 1 kasa. Oh, okay. Asokwa Unit 1. Na unim Steven Tachi. Steven Tachi. Steven Tachi, Abranti Ebi. Your friend is Steven Tachi. What kind of? Toilet facility name ma omo bie mu ana madam be a person no family kia be nice and then o very fun and me dey you so ya mama because to be ya for the boy me say o betimi ayama because oni say why e bia ma obi dada ntia so kan am ka so person
me feel very backward issue. Yo, and your friend Aunty Bea, because if you are Akoma FM, Stephen, you do some brain. Or the mammy penny be mammy and friend is Stephen. Malizi, Malizi. Almost August, no. And I want to me by your project now. It's even Dabana, Udio Musicani Bema. But by ending of this week, no use of this. I almost when you saw your mouth for municipal. Say also so was squat. Okay, also was squat, but yet sanitation units, no, also your unit. Okay, it's municipal assembly. Municipal assembly, because I say, oh, yeah, some not brave, Akoma FM. It's all for you, municipal, yeah. I come to me about near 9 international, 9 years of it. But I am showing him that bay. By 5-6 million, my fair, I'll do it to my family. Okay. Mate, yeah, that's a part and say, Waji, so now only a bonko monty by 5:30 and some car, you befro, near resolve issue, no boko. Why? Yeah, that's it. You. Steven, I could say, Jimmy, some class of wafa. Hey, sir, a Jimmy, some magic. A Jimmy, some sawafa. Nanyamena medana se. Okay. Na Obia otie no. Obia otie mi bia no. Meka sa seda. Na me de mamo eni motiefuo. Na the way I pick kra na ebe ma me ma me ni tia obon se minim hu bi. Oh. Wo de wono kra na ye ya wo. E ho na me ya. Wo ye den. Oye dey. Ma say dey right there. Me ye clear. Akoma na wo mi mu no. E fa san bo ai akoma de dey wo be fa san bo akoma no ai. Akoma na wo mi mu no. Boni nim. Wa ka so we mu kra nche boni. Menam clear na menam. Enti se me hu se so bi di boni bi se e de bata me ho a na ye me ya. Okay. Sa den na nimpa wo yes sir. Oh yes sir. O de nka bibini a kansam bi na omofra wa ka kire omo. Na butoye mo mbla. Okay. Ade na opese me ho kire me. Na o de wo ne wo ye na o ma mudidida. Oh. Na mrewa ne nkokora sugu so. Sugu so. Abrante fine. Oba kura ne nimpa esu. Na ne ni su esofo. 4700. Ma berwa ne su a oboni di sa. Eish. Enye. Tesa abrante no anhwe onya hoto. Oba bitia. O se 5:30 ye mfre no. Na bila so de onim kadan. And what sofu bi ma sofu no odine nemu brika edura no say sofu bi chia o minim say wutie yen odine nemu odnako odwako police station oh na police station ye nipa ne wo sofu wo de ka ya twia sofu wo de ka twia wo asam no yeti hei ye nkofra nkofo so mo form asam bro yes wo ye de etene a anka wanim ebete ye yeti ye baby nka ware sam de Reverend Kwame Kwati and Aroma, any Reverend in Shredding, Kawari 7 Kibia Biaka, and so for your own sembre, yes, I know Yahometo. When you be age, Maujanica, Wako Jobisi Kedi, no more the brand here come with Akoma FM Modanka. Yen nine castle, they buy it, Mijo Musicama, until I had the Bia or Modeban. Ain't I am Mundi Sempa, now with this Sempa, Master member, no local police station, Sequoia de 0243114497. And now. 0322498035 ubetimi afre na yonkoma aye boy okay ye twa ye ho ye ba na ye activate your phone lines ne ye ba sese ya no okay oh yeah sure all right but now 2021 and 2020 say be 2019 we could write 2020 okay it's more planning kakran and check rabese me hu ne month me ni share na na uko bi emu ma no wan che na obi emu ma no me ni share na ni sen na me kan o pese o dodge me so hu ne na fine man na hu na say what's up na obi emu ma no na nyi sen bai okay me pese me bisa o ma me ho no o ma me ka sa che no 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 papa no ono so ka den so that you know say oje penny say
ono wo ho ano ba kasa wale no be ware me no de one yile we giant mu bia wale no kwa bro chire dada oka wo ma ne okay nti ho na hu se o wenya de ho dwo eno ma me call ne wo takwa ho nso o ka cha me hwe se obanye ma wo ho a nti o fiu krom ho ne wo se ho ye he enyina se ena wo kwohwe no that na me wo school atakrade na wo school atakrade nti wo je eziat da bi ne amakwa na mama kwan nti wo ba fie no ena wo call takwa ho ekwohwe fie ho se obanye ama bie no na wo kwa we hu hwe che se oni oba nete se bia ne ho ye transfer nti ne yire ni sana bia no sana ekoye maka boase na ne yire da bi omo won fan ba boase na no owo ne ye transfer ne ko takwa nti oboase na ne yire wo pacha ne yire no mienu e ho na omu na ne yire no mu mienu na se betimi ai third wife ye bebe no so okay nti wo ko takwa fie ho no obia mbo ani anche won se be ma otai de ma ba fie die wo so oba ye hwehwehwe ni what I say and girls na wo area fie ho compound obia ansignal wa ma bo ehu sa ade ya wo ba hu ejadam but e ho ne de new site e ho ne new site na adwuma yefo no na omo wo na obia so anka adwuma ni no bia anye sign bia anche sa ade ya wo ba hu adwuma wo ho pacha akoma mu nsam dwumadie ena masogu so a motie no ene papa ya ne di nko wo se aye no wanwa se ye friend no wafa saa na nyame ye na de you get it ya boma o de number bia frɛ Ebenezer mfa enso nyame adom akoma ye frɛ no wafa wagye atum sɛ odeka na backlog ne dɔɔso ye hwɛ nanim sɛ odbeba wa ma sɛ ne kan ne picture wa ha ne voice wa ha de aka no ye wo ya ye nsem 0243 114497 03224 98035 enkomai wo so brɛ na be che wadwen ewo ho sɛ nyankofo de aban project odi aba na ebe boaye amanka obetimi agya ya nan eyie ewo dignity mu ahotie mu na enkofan yare wambre ye no obi so etwi nkofo di wo ho. Good afternoon. Good afternoon. 1937 Ghana be ayeye wie nso oba ade ase amen yo papa nkomo itre mu kakra na aboye nkomo nkomo ni bia me kan se na no criminal o ti ma obi an ko na jira ise ni so da di ti kan na se bina se ya di ana no ati ni kan di asemi ni letri yo na na sa obi aso ko ni be dan papa ni mama no akinsina yo yes mala ye da say 1937 nyame ya adoma na wotwe feedbacks bebre wo ho ye de nyina beba na ye de abewie afino programs ni nyina ye da say 1937 0243 114497 03224 98035 enso ubetimi afre na yabo enkomo na ye frɛ ye ka. Good afternoon. Wafei. Yes, Wafei. Wafa na oye de. Oh, what do you get? What do? En kausun sumons. Wafa example bluff. Wone obakwata. Ene Nigeria. E mo bi Japan what do? Afin ko betu no Wafa. Mo. Wafei. Yes. Se da nika no ene aban se yense ye ho se ya ye ba ba me am to my bi so na wo bi hu se ade no a ewo ho enye wo ye fofo na boa no a oni se wo ba se Wafa ene me ne ma ko antoa address na wo hu o fi antoa na ko address na bi du antoa na bi ani ho na ni ho Wafa ni oh, okay. Makasa. That is very true, Kwano. What make I say for that? What's your call? What make I say the boy? And then we go na be anywhere. What day? What family come here? Good afternoon. Hello. Hello, Aunty Bea. Papa, good afternoon. Afternoon, I'm from Sam. Boko, now swear. Ada ya friend Dani me kasa si ba le kasi atin. Yo Dani pacho yetie o.
we dey put na me my brother na dey na tell na abadam. Okay. Any saying on there we na baby sika so we dey ama. Enyanya ma okra nyi sika nfishim. No, na TV ho dance pa. E kan kiri bi fufu. E na ma anybody apa no because so trans na we ba atemna o so be gen se oni no ye ba ko. Okay. Because who dey shinu we san kan yi. No ni aso ko kan obi. Ni akoshi mu a. E ba ni se a oni no o be gina bi boni ama on je onje nanti mu yi bi scam o. Ba oni se bi a. On fait nyansa. Meta say Daniel. 243114497. Good afternoon. Yes, Papa Bokode. How soon so minia. Say you continue to be new or whatever you want. Don't go coach. So I'm not sure what you are. If I will be less event here, I have no answer. Because it's not the Brahma. About 4 I said, you don't get the way. You know, I can focus more than you shall have to say about it. I'm not saying, original. Yami show 0243114497 0322498035. Pacho usu utie ye betimi afa calls be miensa bi na ye bewie enkomo no e wo studio 0243114497 and 0322498035 na usu wabeche wadwen e wo enkomo yo na Steven. Okay, yes you be about. Hello. Good afternoon. Yes, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Pacho. Where? You, my radio no confirm kaka volume no. Yo, Aunty Bea free Agrekins you. Ama ya moka na asemu. Wabatu me bia bisika different so ye bia mayen. Ebeneze. Aunty Bea na no de papa. I see. Once I'm the number of friend no, my friend no, Aunty Bea my friend am bigger than so, it's a mile ya friend is the same to be na de na oh, I say ni pa ko say I know the number no to ni me so e let go da so municipal ho so the assemblies ne nam na odigigiska sa Aunty Bea me bia ni initiative here me da me ba 27 me bia no okay man want some and me bia man 8,000 up to now the firm here on phone oh because of my friend first no or sure was call a chair cut and sign or the assemblies no from Brian Commodore dear or see your for Chrome staff but maybe this assembly ben or ye man or see a squat on Timinka into all the assemblies ninam this is municipal once you say what to me it's Aunty Bea Madalena. We are also to say you. Mama, who with the case? Okay. Matia, Yadasi. 0243114497. Good afternoon. Hello. Aunty Bea, good afternoon. Good afternoon. Look at your prof, make us a yo, Prof, how about because you did what I say, oh, the person is here, now, you know, I could feel it. So,
to be do not get here everything na ma so ni bi ato to me you kwati afo mi say akwa mi na ma o tem ma papa ye ne be ko ko ye de etime mbo no me da se prof na min show last caller 0243114497. Good afternoon. Afternoon, my baby, I'm a friend. Come. Pacho, what are you? I'm going Captain Bangon. You, Captain Pacho, I mean, all said, yes, you put you one thing. One go, yeah. What I had got for me, I think. It's your car. It's your car, and it's Yano, man of a woman. I don't have a brave sister. Then you're brave. Because, well, price mamma, or let's see. Now, so the body will try the car. Sister, walk and quit. And yet, you're not my own blessing. Ember, why is so good to this one? Ah, papa, I'm planting no immunity to my mom, not over the Yet, as a papa, captain. I mean, and show it now, so you don't come over ban with you and no afraid. Steve, hey, last caller. From me, Dada, like I said, be payas. Dada, Patrick, with you. Somebody digest, no. The person is taking me to a month for and sick. And you temporary. And you say, we fear we are Brosaya, and you say, yes, I didn't cry. And you kind of walk under the buyer. Or the way you fear, no, I am just temporary or quite me a pain. And to you say, but you say, we don't know, not sick, baby. Me da say Dada, so beba inside the case, you better that pay. Buy gas for na, na your makasa. But almost your yes, our project, a bray asem, Ebenezer and dear no investigation. Into your mate many ankasa, and repairmono, almost review your investigation na, or mobeba, not yet the sound come. So, person we be will fear. A quire was so fast, so I was say, we yeno, now ubi, am the true end. Steven, they said, then we'll see through come in the one cast walk of Fabi. Ma de machine film ne say ewiase na ewo no say wan hwe ni yi a obi de obeto asem ebi ne de obalima di ayeme because say me hu ne personal ne nkomodidie no me gini die manfa bone ensusu no be san bone woni tirimpa because ebi ne say obi frɛ ya o say wa baji ni sika nti wa wo di say enam na wo yesa o maame o papa o nuanom wo bushia wo ha omo akira bi wanhwe ni abebi obi du begina no o mpe but mama memi mom de enche da bi skane opa onfa obayende ma ne maame ametua ana ne papa ametua ne bushia ametua obenya asem obayende no metua se ne maame ne papa ne bushia omonya ohwe mama se boni se awo di ne se anya kura no epiepie wo mu fie mo wate bi anya kro odibedi obi wo na omolieb nti omohu de we omoba ne su eden etie okay o de sa su boni we na ma esebebi ese okọ nti ye be ma okoso okay nti ba me de wan fa ma me de a na me ho amfi na me ma me ne ne ntema ango because say no ma adwuma bi ese ye kura no o kwa o feri suro nkomo na first me ni di o ma me be sisi am friend kura na e say me dan bibi ma e me ja o was ka kranka o kotua ma no ma ka me tua ma no ono aso ma me na kasa ni me problem am na mu sisi a na nka onim se nka e anka Steven ka me metua ma ma emi ya bet me dia yesuani hu dia yesuani next time na bi nsi o ma blabo yo ye da sepa ye wi ankomo no ye betoa so e wo fom ho nti no e ha ene ye de ye nua be ma no enkomo no ebedi na enche bia obete pegi enka e wo nkomo a ye boy e ho na ansa na no ma yenka wo se ya wada ye ko central prisons na yakoye ye nua no ma omo ho no adoye se ne da idi kan a wutie yen na ana wetie ya che na de bia wo be sende na wo sende ya yesro ya wada di edrewie enti fakakra etu ye momo number no so na yemboaboa no nchina nyamboa ye wie program na Matri Girls Brigade ya ties dwom na ye toto eniama enti send ye kakrai na nyamboa china ye ntimi fa nko toto eniama 0530 507849 0530 507849 eno ena ye momo number idi e beba Akoma FM
fa bi to so de wa ho odi betimi bia bompa ye fegu so na efa said ye ne esu ye mfa nkototo ne ama no wo so wo ne ama ne bia de bebre ye eye ensuo ye srem amu ye water producers no wo betimi abre ye ensuo dodo bia ye beje ne adamase wo betimi abre ye enwo anwa beans gari ebro emo enro ahodo ni nyina bi so de brain na madaro my beje toilet rolls sanitary pad washing powder washing soap ni nyina bi prayer toothbrush toothpaste ni nyina mo de brain a ye beje na yasre nyame nhira papa bi edi amamo Peggy Aunty Bea nkomo Aunty Bea ya semo message se nipa bi wo honom kra ensem fata se be yo mo papa gidi na nkede abrante ekwakoto amanem na de na tumu kra wie se yanya mfani nkogina court die ye beka se eya ne sabat metime ka se bi kwa wonder na djuma wo ye eye obi link o no so link obi wo wajiska na kwa kope baby ate isa abrante na ho che no Aunty Bea yenka nche youth no enye kwan bia na ye fa so ekopie fie Aunty Bea enye kwan bia na ye fa so a ekopie fie ekwan bi wo ho no Aunty Bea wo fa so a ho edu kopie baby me de me nka wadu kopie baby ti ye fa hye yetim ye nya ye pentema nya ye ho no Aunty Bea ni nsem bebre enenam also be for me all can occur say next week no me gina wo nyina me ka che obi se oboa because e ade anka wa ye nya amane anka obi fro kwa no anka woni wo di nkomo akosa side wo se me pese wo be ye bi ma me no anka wo sa nje pini nka se ebo anwumre 5 a for me ni ani nkomo to wo da wa gen se fakadam na azana na wo ye wodi jisika pudo we ye pe wa che wo no obi asa fro wo se pe bia emu humpo abante watutu ani awe tobo na obenu wo wiase adekwa wo pon wanya no obehunu yesa akwara pa adekoko hu a yete dama ha na ede che no onto ne bo na gentleman ade na wo ye wo sa ade na wo ye wo sa brei de wonya abotre de aba ama ye di akiri awe se wodi sika ne beba Aunty Bea obi wo kwa no abodu ye kun papa je ne kama eka na asem se ye bodua kwa na di nipa na wo ye bone ne nko a bodua na wo asem no enka Aunty Bea nka ha mi o se ne okoto nkori ne moko na aboa poncheni mbete mfifiri enso be wani abodia sa ofie nyina wona ma na obrabo nyina ye basa efise nipa ba ko fo kodi bone e na asa na sefo nyina ade na wote sa oso wo de beba next week a ye de enfa se de amafo ka ye nyina enye nokre ye de na ye nokre oni ne huni next week ni yete ha ye twen no acha ngosi Friday de o ma ye ntenenka na sa Aunty Bea wa ma ye ntenenka de ne wo fade ye sofu bi no aga ne de ne be times 10 oni na yie papa so de ba wo famra ne ye twen no yo era Aunty Bea yes me kana maka de ma se mi eti a lezo kokwe kon abrante no se wan se senu su ene ne ban no wa ma no kwaredie endi nanimu a obi be kuna to atwene kwa ti se de waje pene age atum se nyame ya aduma next week na nye emfiedu next week de remo wie kra enti se de ono ana hye ne da no yesi yate ya som enti ye hwe nanim se next week kro no a woka no odi beba na asumdwe mapa etimi aba enti ye hwe nanim anti na omonso a obi be ye adwuma mom no oba in the name of a municipal assembly anya hwiminim se ne ID card ene sa anya maniama edie ye bia na nko eno so nkofo ye fake I learned some man receipt bia na we was so na nya assembly receipt sa Janap enterprise oh okay nya assembly receipt eno ko say fake eno so ye fake number na was no crowd fry nko as a company be receipt akwa confidence trickster papa omoye ba am say nipa a wo pe ade I say sometimes you so desperate say ade bi wo ma ope nti wadwini nyina focus ni nyina ye so benya ade ko yes nti yes anu a se bi kura wo pe nipa bi sa na ya adwuma no wachi mu a wonya bi ayesa wo pe dan ai agent for yeah nti nti wo hu na adwini na so benya bi ama na ye dey aya ama no nti eba onhwe wonya bi afa na ba ya ma mention card debi enu nti na ya ma ne basa na nti benya bibia yo eni eti man fa ka on said na lance for buy no omo de fa adihwemu ka se o akwa island na e wo se oba o maso eye mo de niema bebre keka ho ansa na edan no kra nti bi ubesi a na wasi ensumi bi se ho ye mu dodo wo sen
ene ko mo asoye ye de enima ne asase da ha wakwa kotua wo de ama ohene ene kikikiki ohene nyanka sesia o Aunty Bea menya to masase ye de papers bi maya na no kwa na me de bibi che na bila no che ne se ye nyina ye tisi from ye nine ehwe wiem won ye ntu e bo ase nya investigation ye na no balo mo twe ase ma me ne mo nko akafia hwe de oye abante ni ho ene wadada na oso koye adwuma oso de Akoma tati bi ni nya ya desua wade edi yen next time wo se nyina ye ni da ho nipa ne ba ID card wen udi we office we ma me fa office na me mra mbechia ye da se pa se enne so mo je bre na mutie ye na ma me fa kakra bi emfa enso emfa mamo sa biogas toilet facility na ye no ukọ municipal assembly bia na wo de ka sa wo hwehwe sanitation for office wo ehye sanitation for no ensa enti wo kwa no mo a ne waka ebia memete esre so ko bosontwe municipal assembly ne ko omo sanitation office honom ana say wo de okwa so hwehwe director mpacho be say me ye biogas ni bi onfie director ne be kire oba bia e wo sa wo ko na wo ti fie na obi ba na obeka cha o say oye biogas a obebu in fact na kra ye ne coordinators ne edi nkomo no mo hwe Ashanti region die no so mo say o ma suspend o mo project no kakra enti obi obebe fie bia so be ye biogas ni bia ma obi ampacho obebu entua sempoa entua kapre emfama wo no na ye njai se ye ti fie ni epa bibia bi no you are sitting in your comfort zone now person obi embre fie no be ye bibi ma odi a ye bebu ebi wo ho no ma wo se wo sori kakra se wuntime nsori apel baby na suma no na onko assembly ho na ondi hu dwuma emfama ho sa de a ye bebu emrepem no ye ne sa Greater Accra and Greater Kumasi Municipal Assembly omo ye in charge of sa biogas for no ye nyom ba bedi enkomo ne ache mu process na wo samo fa so no na obia entimi nya decent toilet e wo ne fie na onja ne nan e wo asumdue ene ahote kwan so why and then so ye di dwumadie no aba na wie ye na ono omo hihye dwumadie e ma ye nyina production team members ye de bremo no eye Nana Bila Kantanka Spatus Kojo Sakode Era Peggy Beluchi ena Emmanuel Kwame Vadi ye nyina ye ka ho ne hihye dwumadie na ye de ebrem me din e de Beatrice Piogabra obetimi afre me Aunty Bea me sorry na sports eba Akoma FM 87.9 Kumasi.